ye be cho ba de twedi ampo yi wanasem we de e brerinti ye body tetewuni akọ we de jasu amen adofo no ene oba de nyankopon abie punu amaye madoyin mu moje di nipadiem afusani en techrema da bodwe mu aye nkanidi amen me na mase se mai matwa me ye de oba de nyankopon asem no ba yes me pa cho na de asem no the topic a ye de ba okay emu do etibisra fa pen no paper na yenhwe de nyankopon ka kire okay topic ni say wo ye Komfo anansa wo ye Odiifo ni nyina Yusuf fo Komfo Anaa Odiifo ni nyina ye fo Komfo Odiifo Komfo Odiifo osofo Odiifo etini wo ye osofo Anaa Komfo Anaa Odiifo hallelujah amen wo ye masa wo ye Komfo yiwanim tietia na ehu wo ye Komfo ayede yiwanim Uyo Odiifo yiwanim yeah Uyo Komfo yiwanim ni nyina Yusuf osofo Komfo Odiifo ni nyina ye den fo emu dia wan na aye ana wa balance fi fo baakum di baakum kata wanim tu di baakwa kata wanim ediam yehu yie wo ye Komfo an wo yi kom na fi na de odi abesofo no so ana bunya me mafaso and the church member who tell me so wadwenya sharp yes sansa chokonkun be kasma chawa yes wonim na wo bedi fofo achi dia wo be kire wo enne fo no wiam yie fo ben no agi da dia yes Komfo Odiifo osofo hallelujah amen and the topic in mudo yes odofo say one thing asemi ase a onya buba fu me yes na so mi a wani na wi awaso na tem yi a bo di nyankopon na mesoba yes amen amen me say we are Komfo osofo Anaa Odiifo sam ni nyina Yusuf fo yes why asori na go say no yes sam uko ba di nyankopon asori ana uko Komfo bi asori odofo wutie me pese be twa adisi ba bi say wutie me na papa ya Komfo usakra wadwe a transfer ni mudin na hwem na your church member yes obedma ba dekin but unim na kacha me say nyanya fraw Komfo say kokko lead church my brother be careful fie nkonwa na fa yes fie nkonwa na fa no e be say ufie nkonwa no hallelujah amen ebetimi afa utinyankopon no fia de bom fiti ase on pesa nkofo no lelem on pe it will get autonomy on my warning this is the brains for crash sankofo no bia on fe janya dan enhwom etinyankopon nim sa wo ya Komfo wo saka wa bia wo pa wa de sa kire wo no mpe wa sofudie yes because wo basfade na Satan wo basfade pe ofie nkonye betima be wuram na sire odaso yusu yes not that you so yes to what you be saying upon the control but no fear konyo na control and no be trust di no study about forward there asem tachire bi tachire yes forward there afri asofo num adane Komfo yes afri adifo adane Komfo yes Oba dia man tiase amen be careful yes so we ye na fie nkonwa anjejew yes fie nko pa fraw the top 13 okay the top 13 verse 10 and me hu mu obia wonyi mo pose me ye hu obi biara o ma ne ba berima ne baba efo jam oye Komfo oye kudan Komfo no sha abosom dan enkom nyango pa gafri tete san kom no because when him say ade no oye no Komfo so timi ya bi et won pesa la ne kranti wo unfra Komfo sam na ka jesu agye bi adi ntu beda ne difu a me se firi akono wa ne ho ya nyuntum da bi filenum sasa Komfo sam no ebetimi abewura yes awu hukura tinyango pon no onye na dwuma saa onye na dwuma saa Wa wo ya me sabre ya wo afu mi wo ya director wo be company me pacha no be ya jali no am roba adwuma ni ya jali no akoje no aba o be for so me accountant nice illustration pa na wa no ha wa we ja me denden ni na wo me no wo be company
no be oyam roba confuteti amwa waba kwa no akojel ababa no so asaka na dia obaba na accountant Debbie we asem watch them we by na accountant Debbie to ya so fole wutia mi a na sa na wo papa ya kwamfo ana na wo ya kwamfo ana so nyame afrawo nyame frawo me ni problem be bo na djuma nya so fudjuma nkwa na di bo nyame adjuma Debbie na ka chem se wate asore fa djuma go kan fa ba bo to kan Osu tiame. What is for the history? What is about Kwasam? If you go your fan wo, be careful. Messi nyago pon you so da. Am abumfu. Tie ba bono. Yes. When me am one we didn't kwa na Ghana ko yejeja. What you chiwa? Yensu baba. Yes. You go janya de enshow. Na yejeja wa. On fan is. Na che yi na nam Ghana free a. Na me the babu gwa Uguafu na se ready na oba dia manti asem na na ni wadum na sister na no nkwaje da me bisa question say osofo no oye sofo oye komfo and Odiifo sister bra ya ma babu na kasa tie babu ne kan ha babu kasa bo Judges Judges chapter 17 verse 4 me chawa de bo verse number 4 babu kasa odane gitane ma ne babio Papa bi ma bi abusia agidi fu amapa o hwenkwase ade omo ye ne ha papa omo fie bosom okonfu okomni ni ho efe plan omo fa ne say omo de akom no yes aba ma omo baba ma odane gitane ma ne babio ana omo dane gita no abosom no kwani na fa gita ahenu ma ogufuo kwaso na wode yo ohoni no mo di ohoni na ohoni ni wo mika fie mika ohoni ni wo mu fie it's not very mika no wo nyame fie no very mika yi no tia so fie o yes and say there was wo ba be sha kwamfo fie ye ba bu no ndo yo sofotade and wo pama sofotade and ebusia honi and wo fa busia honi and oni hye ne man ba ko sofo oni hye ne baba ko dan sofo e ja kwala we ya ye di everything abusia honi asini sofo no obaye sofo ban obaye abusia honi sofo obaye abusia ni honi dan sofo hallelujah amen me say Ghana sofo bebre kitabusia honi sofo yes don kitabusia honi no akoto bi yeah and what did this sofo yes what did this sofo me say the Bible ne be kan samacha yes e be expose nya yes ya kasi nkasa wo so man kasa omo abeyi omo hoto ene o ka Bible no so omo abedu bra bi omo abeyi expose omo ho omo abeyi omo hoto be wan we aba me hu we na we me ne nakọ na me ne eba na me ne ko yese na me ne eba sa ne fo man kasa di gu omo bosom da bonsa mo ncha de kwa bonsa mo chawa de man number 1 yes fi one komba one bio unsanka one unsanka two yakanya ya zero nkwa no the zero abeka no anyan wanya 10 satan no not sand zero abeka no anyan wanya 100 oh very good na satan the zero abeka no anyan wanya 1000 the wani aji o ma bi nka wo zero nkwa no the zero abeka no anyan wanya 10000 yes no sand zero abeka no anyan wanya 100000 zero nkwa no de ma ho no sama na zero no anyan wanya 1 million but one day no ayi ni one na dai if you want me nyana yezero nkwa beti nkwa wayi ni wa akadai nkwa janya dai obati say sofo no say yeso akoto busum wayo baby wakwa gebi akwaji obi good wakwa obi apo wakwa kubunipa dan say yes asa kwaso aka bi dan say yes akwaya de bi wa ho wakotu nyinsa tu agu sankwa obu ni ma se wi wayi ni one akaw wayi ni one akade sister mo adenya sharp nya so bia na ekọ dabi nya so bia na ekọ wo sense nche ne chira odie bible chira wo so bosom sofo yes osofo a wakotu bosom no de bible aiden atoso akotu bosom no de bible aiden atoso wow akotu bosom no de bible aiden atoso ena wo bible ne say bible kan no mu je quotation ye nko wasi osofo mi odane gitane mani ba osofo mi ka odane dan digitane mani ba odane gitane ye dan ne ba he tetebra no mpanyimfo ne bi dwuma nya de ne wo bitim no dane gitane man no wane ba yes what way ena ni na fa gita henu man ogufuo ai
So what person will come? What do you honey? I know me your honey. I know what me cafe. Now what me cow me cafe? It's not very many can swan yami fee. Me can sue on Yago fee. Now you are a sofutadia. I'm not Pama Sofutadia. And your bush honey. I'm a gradier. I demand a Body basso. shanny banum back On the shanny banning back of war. Now obey ye what bush honey I will soft. be a bushia honey then soft war. Missy Fianco Yapan Coco Now need the split nankas or the nip and a foul. Unimwa. Oh yes. Never be it so what you want to me tell me home. Make what you're sorry. Want to me qua because say check your background. Oh yes. Check your background. Check your background. Check your background. If you go your foul, you don't know. If you go your foul. If you go your foul, men I'm catch you. Yes. If you go your whoop I start to see a pump pipe river. Oh my god down. And yeah, this I want to in me. Not that fun. Yeah. I am very dangerous. Yes. You don't take care. Sit down baby out. Yes. Open kwa. Chansidin. Yes. Nyago pon yusu. Uko lidi. Na say ta betwa. Abe lead you. Be careful. About your man tell you, amen. Me say asofo bebre history on back dance nya. Yeah. History back dance nya. But omunim if you go nya fawom. And it Bible dey do pempen so bia onfa nya adwuma. Debbie. Na first spirit na start here dey control. That is it. Na spirit be control wa. And am say who said you control. What you say nyame na head dey. Use. And one ye careful. Wo be dane nyame ma butu na be ha nyame ma. I mean go to Bible ncham. Na Bible nkan se ncham. Our Judges chapter 8 verse 24. Judges chapter 8 verse 24. What's na give your catch one say. Give your catch one say. Me be some wo bribi. Me be some wo bribi. Mu nyina mo fam mo asade mu nkan. Obi afọ na asade mu nkan famra. Enam say wo ye medium fo. Enam so wo ye medium fo. Na wo say Ishmael fo. No say ye Ishmael fo. No mu wo sikanka. No wo sikanka. Edu o kan say. Obi akofo fa ne sikanka. Ye be free ye pam di aba. Ye be free ye pam di aba. Na wo ntuma ase ho. Mami, my brother, ye tiayo. Abosom samuno. Ajeje na do so mo na ne. Fa we bra. Mo na baba for there. Yes. Ye be mo kwa nkyere. Bodi akwa nkyere. Fa ho nyama we bra. Enye ne no bi ji obi atade o. Nye ne no bi ji obi bonsa so. Kaba mo na mko. Wo kan to aso a. Wo mo kan say. Ye free pam. Ye free pam. E di be ma wo. Aw awurade wo nyama bo Ghana for so for betra TV so tra radio so. Obi busumi ye ntade akwa nkyere. Obi amfa na tade dada mra. No wa se ntade de ko. Sister de na how. Udo so yan ya yimba kwakwa. 4 akatre. Fem se wuton so. When so ko ba wudia. Wudia je ba bo no. We si na wo de udro. Wo no bi da koma so fo bia. Me si no be su. Su bu nyago pon so. Me si wo be su. Su bu nyago papa me be di mi wo mi anam de no koi. Wo si wo ma ya dan. Was what one pem. Everybody. O man kasa di o mu pem. What into mass hair? Sister obi jao. Obi na share. Ye tutu si so. Ye da ba si so. Wo di pem na do pie to ko ya. Wo do pem na do boss u blaze ya. Kasa ni kwa. Into what into mass hair? So for the to make kasa ho. And obi ara tu na sadia. And obi ago and odi no ato dross no ato ni way. No ato handkerchief. No ato way. To ma sadia no bibia ni bu. Enti sikanka obi sa no si bitabina no yes sikabebre. Kwaso na saningi toa. Kwaso. Eni asomu hihade. Kwaso. Eni ntade abridum. Kwaso. Ahihye media fo ahemfo. Kwaso. Na eson won yomamu ekom hihade. Kwaso. Ana Gideon di ye ohoni. No me yo ohoni ti omo jeje omo bibi omo de ya. E ba bunu. Ento de ko si wofra. Ana omo de ko si wofra. Ho na Israel fo nyina di akire. Is that for ya dan? Omo di akire. Omo di san nyame na chi. Abo adwaman. Ade bo adwaman. Sum nyame fufuro. Sum nyame dan. Fufuro. Na hede be si wa chire. Na edani wona odi ko ni. Edani wona ko e nyina dan. Ana wachi fo nyina fidie. Edani fidie dan. Me si wo de watade ko ma so fo bi. Adani fidie ama. Yes. Ebe chesu. Yes. Ebe hantew. Yes. Ebe chesu. Yes. Ebe hantew. Yes. Bompaye. Yes. Mampa bunya den. Wana osi o ye free pem. Wana do pede ye den. Wan fatuo nsu so. Dabi. To se ebe dane Fidie edi wachi. yes. Dane fidie di wachi. Odofo wutie mi. Here na waduro sa atami. Won da ya wo so. Won be bi watu na modu. Ade na so for the catch us on sabe kan ko onsa kan. Onsa kan. Dabi. Mwazan mu kwasi ade o mo ye na so fie. Mwazan mu kwasi ade o mo ye na so fie. O kan Isaiah chapter 40 verse 19 the Bible. Isaiah 40 verse 19. What's been saying? Also ohoni de. Also ohoni pa de.
Odwumfo we are so for pa. O say akomfo na nkom yi ahoni. No so fa kwose no honi. At the babu akotu suma the babu haden. We are boa papa. Sikadwumfo na nko dis kadra. Na nka yesa akomfo na nkom yes handem we akomfo fie. Omo na nkom di gita ni chabe ni gita esisi o makomfo dam na fe wo so fa okotu bia haden. Okotu bia haden. Wo so fe onyame ni pa. Mi bisa kwose bi we are komfo na say we are nyango posofo. We are Komfo. Anaa Odiifo. Anaa your Odiifo. Ese nkom na ahye no se ohandim. O se ohandim. O se ohandim. Sister money now. We are saying who? We are saying who go be the banso better no babo. We na me catch you. Yes. Uko babela usa crosses you are Danny. Yes. Crosses you are Danny. Yes. You yesu dia no. Amanfo kotu babo di and the old testament no be kotu. Moses or one car is half one. Moses catch Nyankopon catch Moses say one fa friend say onye kobre dey wo no fence dua so. What you say? On fence dua so. Obi be page na nya hwe bia no. A friend say one bia ka no wo kura na ni e brother beto firi mu anyankwa me boa. Him na Moses wie or one ka mu wie no omo hwe ohoni omo hwe dey e friend say wo na owo kobre ni wie no omo to omo Moses tu sa de say ko. He no tu say ko. Na so fa sheda ko tu ko edi abata no say editi na say ko. Kwa se we na mu di we Anaa okotu yedi. Ane tu yin su common sense for you ta say Moses we was how we no okotu send kom. O de send kom. Debi. O de ko send kom. Debi. O de ko send kom. Abusum nyama we na Kristofo bi di we achi. I ka je Nyankopon kwa be for so obasum no obi na how bi na ma. Heaven ya one way. Ya one way. Yes. To heaven. So we need Almighty God Yahweh. We need double Yeshua na sia ni bi Jesus we need no my dear brother free ya ni so na ko. Na nka Jesus ko for na da we bembium. Come bembium. Ade ni agije yi. Atutu yi. Ese Kristofo jije nyina papa se me bompa ya se me facha. Me Kristofo nya betiko sua. Jenom jisa wani so jisa wasum jisa otrim jisa wanim jitua jikwasa shortcut akomfo samono ate bisa kwachisa we are Komfo and I give for and you man would ma check me that is the reason why I'm asking you me bisa sa question wey e say you man be mu yo no bible ya ye bi pen e bi ma ye bi pen e ti ade to mu hu a ye hu ni sa bo we are Komfo papa we are Komfo. Yes. We are Komfo. Anka sabre ya besi se kwam. Ya besi se anya kana ngwo. The whole world. I didn't see no. Unimu a anya epidemic o, anya pandemic. Unimu a. Yes. So why unim teachings, unim babum. Ya besi se yakom no. Unimu a. Anka wo president kwa sorry. Jimmy for mo president kwa sorry. Somewhat lo. Kwasi asema kwa Kenya mesam osofo president asori dan and oloku no oloku nyamesom Debi what asori dan no si yatum ni ankwasi asori dan no enu kwapodu wasi enye se bia ye kwasi adom enam po na mo bo nyame maniti na wo cha bosu mo abetra ho abetra de kase e friend say ye bibi besu Ghana sa bibi ye hu da ye besu Arabi because ye hu kolona ye padu fu France yes sa we mie ye padu kudi ehunu tawu ye de bu ye ya president e ko che 2 weeks why am na che 3 weeks amen straightforward amen o ma 2 weeks abetra de no hunu adebe no hunu kolona ba wa hu efemomu and we will be able to na chi 2 weeks time get the best me see the best mo ya Komfo and as mo ya Odiifo asemisa mo ya Komfo and mo ya Odiifo na see get ready now amen about your man just amen my brother my sister nyam tu man say and mo nyam agwadi udi translation Nyankopon o ka babu na me se komsha na washa no hallelujah Nyankopon be gwa o kaka hallelujah amen get Nyankopon ka o ka dan o bia wo so be president o man panyin future o man panyin anti say na be bu o man na nyo no go the president no so kan ni na be ja this year
You na major this year. And the get how? I see you so bet your friend will phone so. And I bet you got jubilees. Nana got trust. What you say 2 weeks time? So I say we besi. The TV here. I campaign what shall say no. What shall campaign say? O campaign ye. Ubwa. What film? Abadi mi akumam. Amen. Omanti asem na. Mi bi say question we are Komfo na you Odiifo. Mi bi say Ghana. What tell me na? Yes. Me nim some bitches back to my brother. Me no hallelujah. Amen. And you man am podium me near ya. Debbie. Ya di check the gadi ba yo. You say dem bompaye. So ba de be wi amabo. No be wi amabo. Na ya be say Ghana go 5,127. 5,000. Where you be a church? Debbie. You be a church? Debbie. Me say you say dem ya bompaye. Why don't you use your common sense? When you say you know, you from Mompaye. Now come be before so how to talk to your church members. No, something don't do blah. Come be before so your church members by day. Ebekasa. And I'm some winning church members. Now what you want to film for fun chanting. Said that you have say you be a pony. You told them. Now why are you there? You you told them today. I'm no working. Why are you so you told them now? Let's say you be what's the me? Now we are two. Yeah, see them. Yeah. So we went to them. And they say me. They never see. And I won't tell logic no. What just no quite what can I say? All Cassandra Cassandra which I say. You be now me young two. Say yes, me. It's ya cause you be a pony at 2 years more. What's a cowpe? Now why are you at Chauno? Can't you be panic, fear and panic when you be a present Just like that. Now Papa will run. Debbie. Wait, Papa will run. What 3 weeks? Oh yes. Okay, 2. Yeah, bro. Okay, 3 weeks. And I'm Mr. Question said, I couldn't be see 2 weeks. I mean, be that. Oh yes. Yeah, tell me. Who Corona? Who COVID-19? Yes. After COVID, what again? Ebola Zwaba. And then I'm no man. The white giant to for who said Jaban Kobe. Now won't go baby to have a shower. I pass a show. Yes. Not 2 weeks time. The BNC. Ghana for one trust them who yes. Ghana for one trust them boom contact. Nothing will happen at all. Oh my dear, we are what you have. But Mr. Casemia Shamu. Yeah, Uka Babu Babu Casemia, Tommy chapter 18, verse 20. Odiifo be man hoso. Also Odiifo, I didn't be question no. Odiifo preach topic in you. Odiifo a man hoso. Obedan. Man hoso. Obeka sembi. No beka sembi. Awo midim. Awo wandim. Midim. Awo nyankopon dim. Amen shane sa. Won shane si wonka. Won shane si wonka. So Odiifo ko no. Sa Odiifo ko no. Obewu. Hallelujah. Amen. Ghana fue. Woman now. Yes. Why your man before? Yes. Papa. Be sin abo. BBNC. Samoto. Adai. Odiifo na bia bia obi akota no wo be say we uti. Na ba na. Then be see. 2 weeks time kwese the way. Ba ku na be wo se edu twam a. Yes. And the Monday e be heard e be see. President wa be kasa wie. Yes. Also just ending. The ending so ye hwe okwan. Ye hwe okwan. Yes. Then be see. Ditram mu ni pasa. And na we bewu. O se we bewu. And na we wu wie. And na me na be shan kwam. And we wi. Ghana Odiifo. Mutini nyankopɔ bi manu a. Mo chin kwa na mu. Nyama fun kwa. Da ben na be mu se God bi ala ko be ma Ghana fon kongo tu. Da ben no Odiifo bi ani be bie se. O man wa japadi bi sha ha. Eti en konkore. Da ben. And you be say japadi bi wo ba bi. Ye hunu bi de bia na me hunu we na we bewu na we bewu adan kwa na Ghana Odiifo kwa mo bi mo no owo nkwa mo hunu nkwa owo nkwa na mo owo nkwa kababo Verse 9. kababo no Odiifo shasum dwo nkwa. Odiifo de nka wo den Asum dwo nkwa. wo se den Asum dwo ya nkwa. be si san we wa hu ni ti ni nkwa wa hunu nkama no ntum musela ambasa so mo shankom sila ambasa nkom
Baby, o may dream. Aye, drink kwanya de abesi se kwa be free and so. O man your facilities are. E wa yedi hwe hospital. E wo fam. Aye bompa yes angi ensam. Na say because yensam me nya be dan. Where your time is here so. Obi anim ade we yes here the whole world. Yes. What? The whole world. The check member who bofu. Yes, also for Kasanti. Yam, no more day. More day. You get by, you will be a bumpire. What? Mumpam was a cow Japan, you put a musi. Oh, hey, and then you see a Kasaka get to them. Mamu Japadian musi. Hey, and the news is someone who check members one year. There's a wing out top. Hey, money check members than the source of income. Yes. Money check members not than the source of income. Yes. Well, one day, this was talking them. Well, one day, because oh yeah, and couldn't someone him said you send never call it in Kuna Kadam. Oh, you not Kadam. Yes, Missy begin with your best young Sabia. Obey to obey. And members I give you, yeah. Yamasum. Nyamesum obade man tasem na me do ko babun babu se sanyem we happy na wona saje no we yom ti wo mu no aya akonfo no from Odiifo no and yes sanyem man yes and no so for so dia and am god ye chesi o kan hwe ka ma me Deuteronomy 7 verse number 20 Deuteronomy 7 verse 25 verse number 25 no so for beti gold busum gold na so for chesi na so for chesi busum gold wow Body fantasy amra. Amen. Omi akumam. Amen. Me di apostle okwa me di no. Ya apostle refuse na ka okwa. Me bo me di. Odi anu no. What ya che? Wadi man tasy amra. On fan go samla yen. Amen. When you the president. When you the oman pani. Tika una te kwanya so a. Make we back ado be ni. Abana na otu no. Ni dia na otu. 2 weeks time we have 2 weeks time. She. Tika de be ni. Go be anya afraw. Be so December obati we say nya me mfraw. Me na ka che Ghana for be che obusu aduama bro. Yes. What? Jama nim party sa Ghana e two pe. Unim. Go to America two. A Republicans and Democrats. Yes. If you don't I'm telling you. Nya me na yichira. Democrats say ayati ani ni ye. What? And in one thing ye. Sana wo be hye nkom we one thing kom anyway ye. De be si nya me be kasa. Sadan ye mie. Wa ma ye reason bia ye bie den no de so anu anta ye bie na ka Nyankopon aka yi ye mie no o ye bie ni sadanti no aka Nyankopon sei mu mie na yenye sei ni ye mie president beto na better we mie no 2 weeks time bi besi me catch now me see bi besi me catch aso hunu na president ana wo say wo pa wanta say we a video no what chance na dey na he now you go play back, not chance said, some way you catch your man, Panini. Some way you catch your mind. Yeah, so for yeah. Okay, Baba, you be show be a kind first 14 29. Yes. First concept at 14 verse 28. What's it a different one? What the frying have the corner? What the frying? 14 verse 29. Yes. What's a different one? What's a different? Yeah. Hallelujah. Amen. This is what this one quite mine. Hallelujah. Amen. Tell me what's a different idea? Benwana basanka. Na wana aka no. Na ye ya kan ye gwa check so kwa jima no no. Mu watan. Ye bu dan. Atan. Ye bu watan ya check we ti jam na aka. Enye fie nkonya. Enye ono ne power. Na kasa kire no. Hallelujah. Amen. Adi bu nkonta na be nwunu. Say asem na we enye jam na aka. Yes. Nyame ka obetrew. Eno bi so na we bewu. Why je ti no bewu? Ye mie. Den ti ye bie no kwan be so. Ade no kwa na kwosoro etengu podcast ye mia ne so anya solution bia ode yedai ode brawo no ode amawa no wa che president 1 2 3 we mu ya pa nyango posi yenye sei nti ye sei yenye dai ye mie etosum na bie just like that ne mia so dan keke man warning enya kwanton yama ananim se bie nu awodo anum woni se bie ni awodo anum who can so the president mu o to bia bam o to club mu hallelujah e ti wuti se bia ban omi
so die. No can you for. Odofo. Who tell me what you mean? I'm not me attack Obio. Me attack the message. Not message, you know. Your personal message, you know. Yes. And I'm attacking. To see you more some no time. Yes. To be some no time. And who say, I have bosom come. Yes. Yeah. What's NKWAGYESEM chapter 8? 2004 verse number 2. What's it again? What's it di? Ohine no asam so. What's it you here no asam so? Onyankopon tamti. Onyankopon ha. Ya what the president abeka. Yeah. Say me work so so. And now be actions. Yes. When you time about Debbie. Obi eni di asi. Wo si obi a. Dia bona ni. Yes. Wo si obi a. We nyina nkom hye we ma hu. We hu nkom hye we di obi a ni Ghana. Anohwenche. Obi a hye Anohwenche. Anohwenche. Ye Ghana for obi a ni. We are graduate. We educated. We are here. Anohwenche. We are here. Anohwenche. Obi a jene dia. Obi hu obi mu dia ache bulldog. Enie. Se boni hia ne kakra di. We na o si enye. Yes. We hu nkom hye we. We hu. Say 2 weeks time. Ghana for me okwa bai. Me ni oman no. Me ni me masofo. Yes. Crowd. Yes it je abo so say besi. Ye hu bi da. Debi. Ye besi heavy. Ye besi heavy. Na it me present the court 3 weeks na say ha papa yi. Ye be bi because dey any besi na week time papa ne fe Niama sisi. the show. If any abani fe ye be niama ni bi. Yeah. Ye be niama na abani bi. Do ohine no asam so. Ye kwakwa jaja ye nyo hin asam no tent. Ye be heavy. Na bibi ansi. Bibi ansi. Say just am mo ko nyina mo akonfo samachi na mo ye dey. Mudie. Konfo samachi na mudi. E so kan di tono me no a. Kan yanko. Deuteronomy 7. Dabi Deuteronomy 7 kan yanko. Verse 25. Na so for Chelsea abosom so gold. Yes. Wonya konfo Chelsea gold wo abosom so da. Wonya konfo Chelsea bi da. Yes. Na se kabisi adi na. Na dia se konfo Frank kan che bi je se ye busia mu gold bi sha. Lese me OKOH me. Yakopon asumam se mbeka nyasam. Ansumam se nko Chelsea gold. Dabi. Wate. Kaye kotu to bi kay ko di bi echi dada. Nyame ansum sa o. Dabi. Ko bete ba kwase. Yes. Du ka je mi nya yi a. Yakopon se mhya na mani pa defo. Mo jiji ni nyina chi ene ye loko kakra mu wachire mu. Mo jiji gold yi nyina chi. Ena still mu wachire mu. Na mi se mu we mu nyina nti mu de ka mo mre. Dabi. Se se mu kwa na mo kekam. Mu na mo kekam. Mu na mo su. Omusu baba. Mu na mo kekam. He babu na mo ko. Wona nyame ahodi no. Babu se abusua mu nyame honi. Mu fo janse. Wa kakwahye no. Emu anim na hodwete. Na wani mmere mu dan. Enso wo kotu a bosu no. Geta hyem no ai dan. No ai. Ei. Emu anim na husika. Emu ani mmere bosu bia so sika. Emfa bi. Enso babu se mo mfa. Enso mo so a wan frɛ mo sofo ye fie gold bi wa ye timi nya wei. Na wei sofo die chi asoma matros. No makotu. Mawu na ho. Ene mawu nsu so anso. Sofo bia e bobodi di bia na gold die dan. Gold die chi. Sa wo so di ba wo nya konfo. Na babu chi na di a ankasa fie wa nya dan. Anyuda. Yes. Na nam se mani dia bu ya konfo da danti. Mani ka kotutu no da danti mun so aduo so re. Mun so bosum so re. Ko ma bosum wo bi o mo dam. Ati mun so bosum ha ka dia dia. Tie babu. Emfa bi. Babu se emfa bi. Na ensumu fidie. God no dia wo kofa bosum so God da ba dan. Ebesumu fidie. Ebesumu fidie. Efisa. Awurade Nyankopon. Na chiwade no. Na chiwade no no. Emfa chiwade no. Fa chiwade ni bi nkwa so no fie. Na wanya busudie se. Na wanya busudie te se bosum ni papa. Yes. Hallelujah. Amen. Me na me chogu babu. Dabi. Me ya printing press. Dabi. Hallelujah. Amen. Maninya wotan. Maninya wotan. Na chi. So for the media me una chi media me nchi. Eti ade Nyankopon pon na so for nya dan. Ompo. Maninya wotan. Ade Nyankopon pon na so for nya dan. Ompo. Jesus anyama we nyina still. Musu. Still musu. Obade my life. Omiak mam. Me se mo adwenya sharp. Wo ya so for. Wo ya Odiifo. Anaa Komfo. Topic no. Wo ya so for. Wo ya Odiifo. Anaa Komfo. Wo de tie Bible no Bible ka semi acho. Ya na semi Bible kan Sefania chapter 1 verse 4. Chapter 1. Koso. Verse 4. What's the measurements? Koso we are not 2 Kings. Okay. Chapter 16 verse 10. Okay.
Metrim sa. Onyankopon so betre ne nsa. Juda ni Jerusalem nyina so. Juda ni Jerusalem nyina so. Beka bankaye. Obeka bankaye. Ani abosoma sofo ni die frasa so. Ayi fa sofo. Abosoma sofo. Yes, Nyankopon di ka bonkofobia abo bonkofobia no a wato mu din dada. The topic kra nyam nam de ba. Nyankopon abon topic dada. Also betwa ayi fa sofo. Abosoma sofo. To ya bosom sofo. Ntra. Na adani nkonya wo dem word of God ni ho. Nkonya nko a. Oni asabre a wo gira erabra. Sobra. Sobra. Wade kasa kire me ne. Me hu se obi mpese gu na chi odi wachi. Wo gira kra wa ha. So for wo gira wo na kese dem onyame ni ho. Yes. It's a bad spirit to so fear. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's mama wo nyina munye. Yes. Obi wura dem na spirit bi di na chi. Hallelujah. O gira ni mo hotwen. Yes. Be for kram fani di wura ho. Anamu say yebu babo no nkonta wo. Ye di jajebo. What's Odiifo no ho de? Eji say ye bompa ni deliver obi a. Ye bompa ya, awurade na kwatwe spirit ni be wura ni problem. No dey deliver ni dey twade na fini. Yes. Na ka chem so wo gira hekro ja wo nchai. O ye pese di ya. Obi ti so for to the bit TV na me hwe di sa na mo ra ho. O se me hu se moti atre etwa anwa hia. Mo so dem moti atre. Moti aba ho. Ma so dem moti atre ti me wura. Eni moti o si o ti eni. Anamu wow Bible said for lack of knowledge my people perish. Awurade we mobo. Anko kan san say we anu atam Bible ha dai. Ase wa moto. Asa wo dwon so we cha we. Edem mo moti atre bia o. Odiifo no ho de. What's it? Beno na masankasa. What's it different the benu na basankasa? Na wona aka no. Ne ya ka no. Wo mu hu atan. Eti we ye bu asem na aka no atan. Yeah. A different mo nsem na mo kan ye bu atan. Ye bu asem no atan. Na ni wadom ro. Na ni nkwaje dawo. Ye bu atan. Asem na dawo ni ye bu atan sesia. Wujina dem ka je se mi hu se mo ti atre abegina. O mu gina ha. Ba ku gina se. Ba ku ne gina se. Ba hey come stand there. Otia mo ti na me mesi bo. Oba wanti mi anchero. Obedu adanso anchero. Hallelujah. Amen. I told you you go purchase no friend Mike. Akran go fu yem for munyi ni. What do I do to say be wo you to say. And nyam so mo nko baako say. Second Timothy 4 verse 4. Second Timothy 4. Wo be you aso fi ne kura no ho. E di ama nyame mabu sa so dem ayem ma. Enye the word of God did no mo. Omo yem aso fi ne kura no ho. Omo kotia na nsesam. Omo kotia dan. Anansesam tu dwane nyame sam a ukopie he. Anansesam. Udane nyamesam a ukopia na ansesam ti be se so for let to jira se me dem mfa Bible nyadma Bible no kwe history na wan huni pa ko dey okasa no asa onwuni pa ko no okasa no uka Bible na uka kesi Christians a ukasa mfiti ase no ye check kwa wie ye be huni pa ko wo ye so for bie na no na Bible no cred kram kra no Bible no nya papa na wo from so for o se ka for den na wo den so for na is see so for what you saw the one so for say Bible na kura mo no Bible na nye nyamesam ye ntontwene ne mpa ba bi nyina na onche tumi o wa na o to na wo anim na onche sese a ye Komfo anim enti sister tu ma wadwe nya dwuma enti ba tu ma wadwe nya sharp mi se ka mama je ka we ntan nyi mu papa aso mama ni bi eji ebi ka che ma no e ma ni bi try aggressive chat mama no adai kina mu di yase ko read the Bible for me o se ka 10:13 o se na ni ma sam fiti ase so for ni kasa no so for ni betra TV so okasa no na numa asem fiti ase ayen kwasi asem ayen hu se wakan kwasi asem ne kasa wie ye dim so be kanya asem a hu se waboda hu se fedi akwedi wa he wa boda me na mchogu babu no bi no mo sada mo so kwa mama em babu mo babu na mo nka na me se mo nka dia me ka de atremo me se be ka mama yes what's one mun so mun fiti aso for the tia so dem the first word o piefi na no ba ye ayen kwasi asem wa wo tu se kwasi asem wa kan ne kasa wie ye eye dambo na kan so betin nyansa sam adane den dambo o ti dambo o je dey ye na o je get me free or run for your life yes Ghana na we be koso ye na afijali Kabetina si ama woni no I reply yeah say we president me mama na watch me no kwasia da be and kwasia da na di so no so wudi mu amie na ye nya kwankwa sori a enya kwankwa sori a bibi be si o Ghana me ka kire mu bibi be si o na wa mama woni we OKOH jeli wo he Papa J. Papa Bonsama Papa J. Papa J. Papa Bonsama mano. Eniye. Bonsama mano. Eniye.
Nana di ono me oyo. But ono there is a off you. How many 3 weeks? Oh yes. Until case bra. Obati man ti asem na. Ade huhu we. O me bie ma wo. Na nyene nsam. Wo bra wo so gina boom anam. O me bie na nya kwan. Na mo ba politics dia no. Ade we 2 parties ni nyina kra som. NPP. Oh yes. O me nyina gitu say. Da bie gina na ye nyina ho. Unkwa wo du how ne say. Dia na babe. Dia na babe. Dia na babe. Ade we 2 parties ni nyina say da bie gina na nyina. Obia dwun ko benkro unkwa wa dia mefra. Unkwa anye wo si nyame say. Unka so nka say wo na wo ka. Me kama dwen. Unka say me kama dwen. Obia wa na say nyame say. Ena me say me nyina ye nyame ba ko no na wo ka no asem dia. Ena me say be gina ni ma dai. Akasa. Miswa be jana ne mai dai say nyame no wan kasa sa wan kasa misi polo na ne ba ma hu mun kama no tum kwa no tum ye fake na sabre akire be ye last bi nyame aka kire me hallelujah be si wo boa 2 weeks time bibia no be si ya ba tell say na increase ye nya test perform more than we yo etu ti say increase a men fam be show bibia mum ye nya yo mum ye nyisu adwene no ade na nya Ghana nkonye ba akofo na nane abrewa the whole world will be yes I the yes I let me so be kase Nyankopon se manya duro bi obi e wani be kase nyame se manya duro bi na aduro na me dia ba no ana se yenkoye sei head Madagascar amaye na me nimsa ka so hu bi Munkutu na ntumi anya hwe nimsa be kase me hu ntinu yemfa nkoma food and drug boss for no nyede omo transe no so pepe mu ni ehwe na 2 weeks time no so a na nkawade adom a yahwe ni before you be kwasore no asofo mu nyina munyise nya ke hunu bibi eni akire eno ani se bie na Nyankopon se mu ambia sana Nyankopon kasa debi sana Nyankopon kasa wa mia de ne besi say wa mia say we are waiting for the besi ye hu bi da ye fe bia Deuteronomy chapter 18 verses number 22 yes chapter 18 what the Bible verse number 22 o say dey ye tell AGYEMANG Odiifo bi kese Awurade din mu o so Odiifo so be kese Awurade din na asam na anya ho hallelujah amen Odiifo be kese Awurade din na asam na anya dan ka Bible mam so Odiifo be kese Awurade din so Odiifo bi nim no kese Awurade din na asam na anya ho na mamu a na asam na wo kan se bi besi amamu a asam Awurade kan na be kase aya ho kire ene Odiifo ne kasa ahokyere na be kase aye no ensuoro o se ban sa obia nsuo biom ne ho papa obia nsuo ahokyere kom na de wo o se me nam cho Bible no o se ban sa aya ahokyere kom de wo ye nyina di obia me nam ka kire ye tatie ba ni atia wate tell me di wo ye tatie ba ni atia wate oba di adum na profo adum hallelujah wuni mu a masa jaja wo kire ne kura nie mompae mo anya adwuma no ama nie ma gie nsama wie efi no betra se bebe ye mo kwa na mi hunu we mi yesu so na be me hunu we ohunu akọ castle yes ko jubi house obo president amanye o be check bi so ni radio so na me hunu we me just o be perfect ye ma kwan on mi say ye ma chance ne kwa everybody for san kan o mani so ntaw mi say ni so bri na account and so bri na den account jam bibi yaw kaka na tosim wate mo bi yo everybody man tia sem na corona ne ba wa hunu COVID-19 ba wa hunu say na ba chen dia be sie say ya to ye mu kakra na ya mia bibi besi bibi ye hunu da ye besi ye hunu cause ya lock ye no ye hu soldiers ni police akese ya ba ta je say si enya lock say soldiers ni town emu ni town ye hu ni dan je say ye hu ni we anu hwenche nose mask and you see ye hu say apart from we echi wo de na ye hwe echi kwan bi adan ana mo hanya me masa nkwa na Odiifo Ghana nkwa na Odiifo Ghana adan mu ye sanu mu nwura nyame me too much mu nyame me too much mu ye sanu mu focus te nyame som kasete nkam fo ye di obi aye di o mu ko mu ye fasting chief imam o ye di ta odi mi nim ye hamo man ko focus te ye too much adan hina mu di wiase ne ko de mo
chimu to amoyam apopo we nyina chimu amu consultation fee mutimi ba TV so price 1,000 magigi we still we nyina grade we yambo we nyina chimu to amo we nyina chi sira musu someone said they be order chimu di nyafu adenya dai and now Abadi man tiasi amna. Ofa ngusame guso. Uka baba kase be Hosea. Yes. Ka Hosea ma Hosea chapter 10 verse 1. Ke babo was Israel bobepa. Osi ka Israel bobepa. Ga sunaba. Anke yesu ya ba oni kurom. Adentra ko ba duduoro na ba es dos wono. Ese ka Ghana ba branya mesumo kosumo mu no. Duduoro na o ma wa fa buchi asu dos. Ese ko etu bosom. Obi so no so no mo bosom no. So no mo chesi. Kababunum na sasi ye ntinu Ghana na be sade we afa nwe de read the Bible na sasi ye ntinu koso ai wanya honi dum so enya honi dum na so fo asisi wo ma so de fie won akoma mo papai ena na akasofo no akoma mo papai afa so ba bua won emu papai e ko di nyame hu fofrachi nyako poso be kan cho se eso akatia e be bua ya asofo no a ono no be dwiri won afọ no poso be bua asofo no dro be dera ba o se be hu ma honi ni secret se e hye baby because master ts possible ho ebubu honi for buchi ano bubu ni nyina na mwanka se master ts yi mo to na mini we na kwa start yi adwuma wade fa ne tase mra omya ngosra pon fa ma na dum ne ngosra medi hi woni pedia o kan Isaiah chapter 17 verses number 8 Isaiah 17:8 Isaiah 17:8 Isaiah 17 verse number 8 yenti Awurade asem babu na menko wose na orange hwehwe for buchi a ene obi wa sabi mpadu nyankopon for buchi no kro hwe no enya na hwe kwan yo orange hwehwe for buchi a ye nsa no adwuma no ye nyankopon de no nyankopon so fa ne ko so ahwe so ko fa bibia be so so ko ye ko fa power bi abe manya me makotra dem ho no nyankopon tra so ahwe odin sa kwa wie ho papa ko na wo the Assyrian nia mo amakotutu Assyria nua akofa Beni bosom akofa Togo bosom eni wo wie akofa abosom awodo nkronko amaman akoboki na akotutwi nodi abako India akofa fe nodi abaga na ba sha so fie na modi ye oneness church members no na go person menka we nkyerem yes o se bian was Assyria nia no wie do a insati ayo no na nyanyema nyakopad ni sati ayo no na makwase bi na modi Bible atoso yes kwai eda no nyakopad one day ni nkuro ya den no kwaso ebeye se hiwifo ne amorifo nkuro a wagya no kwaye mu eni people atifi a wagya no Israelfo anim aye akrofo ebeye krofo every say owure afri nkwaje nya bi so owure afri nkwaje nyankopon no ahoden butan no afri no biom ana mo nkan nyankopon kana sam nkyanya nyame ma enti wodi nua fefa ana mo di nua fefa a wotan na fo ana mo di abeye nyame ama church members ana wo sum ana members ye dey esum to ka Jeremiah chapter 23 verses number 11 Jeremiah 23 verse 60 to 70 Jeremiah 23 verse 11 koso ka what's a different asofo no no manya te bisa kwa se wo ye Odiifo na ye Komfo ni nyina kita fofo osofo Odiifo okomfo emu dia na ye sesi a omo ye konkonsafo o si na o ma da ne konkonsafo me fie mpo aso dem ho na ana me hu boni ko poso ohunu boni o mu di na so dem enu omo kan be ye sum omo ko be ye sum ka bi na ba totoro e ho be to ye be so sum na gu o so ma hwiase na mo be hwiase Ghana ye yete o we ba enche no ayira we ba enche no ayira we ba enche no okọ we ba enche betiri di ye omo bro yeah I just say nyom e won vidiase e die be kokoda oh yes verse 13 Samaria Odiifo o se Ghana Odiifo no ma hunu kwasi asam wo die ba de nkwasi asam wo hunu nkwasi asam omo de ba sanko e bi di ba na eden ba ye nyame da bi ba ye bosom yes e jo atofo ni bi di ba ye den e sankom ama me mindful amma nyame ma ye den afom yiri ma kwanche na be gi sei ene ebe mo kwanche moko festival yes Abrobe festival Banche body festival yes the bia kwanche me hunu we da kwanche e manyame asenti mama nyame asem na no ayediri e die ka e na mama ye mo Bible man Bible asem na Ghana for person monte da it is a dead member e to bia no be from wosu e na wo Ghana nyame ma adane se class one for say asefe no mu ti nyame den na sem ko jaso na nanse samon kwa na samon kwa what the ba sankom
So for to be John say, John, me bought to Papa Pine. Hey, born to a part where your passport will be true. Huh? So for to me, passport will be true. Now, the whole Kwaji passport office. And I was who knew the view. So for to be commanding for passport. Baneba. Who saw an passport office? Who so for to be catch you, no, hallelujah. Monk said the pan, monk away. No about Kodani way, counselor. I got a friend say, embassy. No, so I can't bounce on. Why do you have a share? Okay. No, I diaba. I ready man to say, Amen. Amen. To the be a moye and yemebia. Money question. But there is accountability. A kuntabu then. Oh, someone is a kuntabu ni wa. And I dream be said that with say, me yash and yamidian munyam. Hey, Yanko Paulson that out. Yes. No, never man I can see. No, never been Yanko Paaka. Debbie. Who can trauma yame? No, they can see. Yami on Pentron. Who can traman? Now they are Chicana man. Nasaka or the other. Also, one is a kind of Bakuma. Yes. And the button as I say. Yes. Me preacher, Yami shall say to me, not as you. As some like a sapa in China, and I'll tell some Nasa. Yes. I didn't mean the John Tro. Now, what in Trinity? Now, Yabajamus and Yamia say. Now, foundation, Benamicha. Oh. Huh? We are so going to just have foundation. We are sure say when you ask for Papa. Debbie. We are sure say when you ask for Papa. Debbie. I'm going to find this account. Amen. Omantia Sam. Amen. Why didn't you, Juma? Why didn't you sharp? Yes. Who can Babu Cassan be what? Hosea 7. Hosea chapter 9 verse 7. Verse 7. Also then, you talk about yourself. Also then, I certain and Yaba. I certain and Yadu. I return and Yadu. Israel who is down for one of them said, and the COVID-19 by a film we are maybe a film of them or would take and yes, a film we say. But therefore, a different with the more Thomas on a Jimmy for. Now, Mamma saw me a woman who I'm for. Okoma kaoma ma fe popo bibi achi wom. Ti adun komishan hunu. Yes. Tun komishan hunu. Kaduma na mo ye. Aduma nyango pause ye no. Se kwan am fa so ye kwa se kan papa mu pa. Onse ma kotu oduonti. Uka babo a Odiifo ka se ye da fa che. Check me man to the kwalashi. Enso na wo so ntua consultation fee. 5 million. You are man of God. Una you so ye nyame pa. Now with this consultation fee. Somebody will be in Jessica. As no about you Jimmy for when you hey. What's it do at time? Now when you get Jimmy and Kameka Samatra. Yago podcast Matthew chapter 10. Matthew 10 verse 8. Matthew chapter 10 verse 8. Also mean say for ya. What you say ya for them? Ya say ya for ya there. When you for. Who you nyane dan? E for. What you nyane for? Mo ma kwata fo mfi. You ma kwata fo mfi. Mo to honbone. You to honbone. Wo nyane kwa. What you nyane dan? Kwa. E to so fo nyane kwa. Wo nyane kwa dia. Mo fa ma kwa. Mo fa ma kwa. You can see, you call radio so, you call TV so, said you may be Yeska. Also for your small radio so called. Obian small TV so called. Watch won do so for TV man kwa. Obian small. And it's not this kind of. Only so from Marano. Or see the farmer kwa. Yes. What charge it? What trap what of it? You want prepare one ma. And the hospital. What black Ghana crop for your free cash and carry mu. Your free cash and carry mu. And now for fear mom. Cash and carry a pay and go for fear. Pay before. I see you go by your Kuma Swadiam. I'm not so for to be an emergency a day. Now some emergency you go on here. Say come on ya Komfo. Come on emergency babam. But we are sure say Almighty God Yahweh no. I know this no. I know so oye chishemu. Or your papa, or your destination, or papa, or the world, no way. No, you will be the emergency, Amano. Also, would get the late. We see Yakupon Subani, Yamia Susano here, and I'm going to Subantisa, Munam Subantisa, Yamina Kitty emergency, or no Kitty emergency, because we have any big Demon. Would you not quite? Mika 11. Mika chapter 3 verse 11. And when the clergy at the media and so the Casatia and yes, Kokota, Judge Jiska, Lawyer Jiska. I saw for jacket, I saw for jacket, etc. And Jessica, a difference, a different with you. Oh, Jessica, so much, I'm trying. Oh, Jessica, emergency. I saw my day. Oh, I shall come. When we are not my Babu, no. Babu, yes. I know she's rough.
Yes. Nyanka se gwa me. Jadem. Anu hye kaka. Oto ba se hyew. Ene eso a hye. Hot seat. We say na yen ko fie na me so me nko. Hallelujah. Amen. Ye wa ya. Enko ba bia. Na sika wadi na. Amen. Oba de man ti ase am. Amen. Yanko ba bia. Ya lock ba bia. Wa ya ya sha ni yanko ba bia. Bibia area TV for no so aboa ka che me bia me dan nyina. Bini problem. Ya basa. Yes, I heard it. Kriti so tight. Oba de man ti ase. Amen. O man go sra me go so. Amen. Hwe. Na da mu ye nyina no. Mu ntiri nkama no nyeda. Entu Davida emba so. Wo ye din yesu be din. Oh yes. Nya ma nyame asem na flow. Adan dia besensen we. Na we adan. Dia go so ti mu hu. Sie nipa Ghana press ye kra ye ma. Nkra. Asie nya ye ma. Ni ma me ka kira wo. Go to awudo me COVID my COVID-19 my ye. COVID ye my ye. Na awudo me sie aye ma. Oh. Ante. Awu sadi mo nwi we hu. Mo kakra mo pedinti. De hu anfaso bi ani so. Adan ti bi se ko bi se wo ye Komfo. Ana ye Odiifo. Eno asem no. Wo ye Komfo. Ana ye Odiifo. O ketu ni bomu a ebo udam o. Oh yes. Wo fa Komfo sam no. Na ko fa nyame batawa ebo udam. Yes. Ni mu a ebo udam. O ketu ni bomu a ebo udam. Ati samiri kan se jaahye na no apetition. Emfam bomu nya se be ha. Hallelujah. O ma ji ase mra. O ketu ni bomu e be ha. O kebu na the comfort be to omontam. E be jew. Ati o ka babo ya hwe babo na nko. Ka babo na me nko. 19 kan ya nko. Jeremiah chapter 19 verse 12. Verse 12. Was the son meye ehai Onye ko pose san obey ha any half wo. Awurade asem ni. Onye ko pona asem ni. Me di kroy be se tofe. Was what the kroy be se tofe. Na Jerusalem fie ni Juda. Na Jerusalem ni Nyankopon fie de. Was ehun be gu fi. Ehun be den. E be gu fi. Ana mun panyimfo edie ni mu kan no. Ba bi mo akɔhyehyɛ no mu du mu ti akɔhyɛ nti. Check be mes ni na da dem so mu na yɛ den egu abɔntene. Ade a wɔhyehyɛ atifie du hwam. Ya yɛhyehyɛ mu du hwam nso. Ama ɔso asafo nyina. Na kɔhyɛ du hwam wo ma nsa na sɔfo na ba yɛ ni wa ba yɛ ni den. Wa ba yɛ na asɔre. Wo hwie mu ahwie sa. Odi bo timi hwie gu nsa na do me. Emenya me foforo. Emenya foforo nsa na de kyi a kyɛ me se be pio. Where your church? Dabi. Where we your church? Dabi. Asɔre asɔfo midnight. Ni nam baby. After the chia, whatever transfer abaye consultation. Nyama bibie ni suma se doso. Yes. Sister, na Bible no anyone mu kan. Yes. Nyame asem no enli do. Yes. Manyanko pasem ni do. Na mo ntwem mfie ma hunu wai. Na wai na me hunu wai, ana me say, ana me say wen kom, ana wai say. O say masa, manyanka se Ghana ska nyina beba wo nchen. Bonwu. Kofi Annan ko. Kofi Annan. No nya Ghana president o UN secretary general. Wini ma meka chewo. Utu kwan ko country bia. Na obo Ghana di yehu Ghana di. Unya bo Kofi Annan yehu. Yenu Kofi Annan krache o to de bi yenu Kofi Annan country bi unko obo Kofi Annan so akai Ghana. Ate. Onu po wa dey. Wawu ko. Ate. Wawu ko. O previous akwan. Pre wonkwa, sunkwa, na wonkwa, na wade. Sunkwa na mu di yas na mu ya fe la show na mu bobina la show na mu bobina hwe nipa mu tuo magu hwe nyame ma mu hawom o gaye card so pe the word of God at say no abete de na wo tuo na se kira no unim se o mu ti da ma ho chi to ma di hwa no e ho kire what e ho kire no obi ba ho for ma nyama hunu What? Sister, pass on your months, don't go there again. I saw your months from free Yame. I see your Gidia, your Buyasu. Yes. So your months free Yanko, don't go there. But when we were true from I can't say a man what is a young confused pepper. Koto peteta crabla. Quatia chibra. Nako said to Promusio. Never find any mamma. And your man bay. Yes, which you never be obium. Yes, which you never from you obium. Now, see say. Almighty God Yahweh. Nechi tinyema from you obium. Hey. Na me nyanya mama. So for nyama. Yen nyama. Na so for tibi ade bi na soja. We magic. Magic. E soja wunu nyame o. There be. We comfort me yo. Yes. Easy kra. Na me meja ne yaba hye no. Hey.
Everybody man is some no. Amen. Ni some come wo. Ni some come wo. 19 yanko. Verse 15. Verse 15. It says for ready see. Say for ready see ni. Hwɛ. Me di bɔnni amaka gu kuro isu. What the bɔnni amaka gu kuro isu. Me di bɛba wɔn so. What the bɛba mo so. Mo amu pre gidi mo aya mo na mbenya. Efisɛ. Wɔn asi wɔn kɔn. Wɔn asofo ni bi asi wɔn kɔn. So mo ntie mi nsɛm. So mo ntie di abeto wiase no mo ntie. Di ba si wɔn kɔn. Bari. Amo mo ayi wu. Ave mo ntie aye. O ka Bible no a. Ya wɔn aye rituals. Oh, I rituals. Ghana so far, I'm free. Yamen, I'm from the farm. Oh, yes. I'm from the farm. Yes. Nyakupon kasaya. Now on kasaya no. I don't just say the Obeki Kano. Hallelujah. Amen. Let me go to Bible in Zechariah chapter 13 verses number 3. Zechariah 13 verses to 7. Zechariah 13 verse number 3. Babon kasa. Sabra nyakupon siye. Babon kasa. Say nyakupon siye. Babon flow. Say nyakupon siye. Say nyakupon siye. 1 year. Also, yeah. A different kwasiafo. A different kwasiafo. Obudi omhohmachi. Obudi diachi. Omhohom. What did you know? Me na me tro ye. Debi. Obudi diachi. Omhohmachi. Sister tro we no bi ani no hu bi acham fan chawo nkom. Yes. Antonya me samantwe. Yes. Butunya me som. Yes. Butu gidie. Yes. Kasara me kwa. A different kwasiafo. A different kwasiafo no a. Obudi omhohmachi. Me na me tro babo no. Debi. Me na me tro kwasiafo no. Debi. Na nyankopon ka kwasia me ni wan ya me kwa ka papa. Kabia. Omohore. Osu mu huru shi. Israel Odiifo. Ghana ma Odiifo no asem na me ka no. Omaye se krofo kokobo. Omaye se dan. Kokobo. Woni mu kokobo. Kokobo me na tra downtown pen. Yes. Ya tra downtown mu kokobo. Kokobo ya buo bi o te se kusie. Odini be kura. Baby ankokota didie no. Hono koda. Yes. No agiga ne to. Ogiga ne to sa no a. Ogiga ne to sa no a. Na gogom ya begu no to. So be gunu to sa no ansa man be gunu to a na akokọ no we akokọ na steam da odi okay o hwa akokọ ya stubborn wow o da odi ti se na wawuo no we proud eti se wan san to gunu to ho a be so da odi o hwa akokọ ya stubborn we ya wan bi se okọ so no to pe bati wa che no de wo sen and was a difu abaga no te se dai kokobo adi no yusu kokobo ma o kokobo ne de na o de attract kokko insama no gogome no they attract him koko na koko na chiesi gogome no no anya kwa ache no yes eti muso de na different they attract ma mutimi ko a mutimi bu no na bie we ani mama we ko Germany mama we ayaresa ma ye we ama we ana mesu we wakosi dan ana mesu we wanya sika ana mesu we ye to na ade na nsan obi ye wo no ntumu mpai waba papa no trum etu so ko ami apa utrum we ya no yes we ya no yes mu didi san we achi enye the word of God na mu chesi ko ma ye we ma bie we ani etu mu chesi insama no yes no munya kwa dai achim etu to aso atie babo no Odiifo de be hyankom yes wona babo so budi omo machi no o me hyankom no a we Odiifo we abrante utem Odiifo hya wonkom so obegu mampa bo munya den yes obekun yes ni nyame de bekun o obekun agidin obekun agidin edi we am kan say no o wan hwe ni on be ye agidin but say ye wo atiasi nothing happen yes the cash living ya wani mu tumi mu me see ya we be hye no wani mu nyam e say ya be sin so man so ye ntimi firi mu ye yakopon de fofra be pay so I'm telling you o kasi yakopon mani o manim kasi yakopon mani o manim den sanfo na mu din hayi yes, I'm going to do it. I'm going to read the Bible. Ghana for mama, Ghana for me, Yamama Pie. Who did not come next? I was my channel. Everybody has some young person in Casamin Shaman. Next, Never Ponsuman so Macassa. Next, or Tense. Says Mamma Papa when you walk, wash them. You shut them, Dada. Wash them. Tense. Or by a rich as a Tense. Need somebody. Yes, you call you. I didn't. Amen. Yashua is your deal. You cut on me. Amen. I read them with San Romano. Uber Romano. Yaba way, Eba way, now the other way, I'm ready way out who you're doing. To one had a present idea. One Casabana, Utono. Yes, and Komfo Juma, Yankawi. We are the Hadri. Nakabe present yet as well. I don't know, but yes, friends, more Ghana, but it says. Presidential address. Radia Kasacha.
Hallelujah. Amen. About the man just yam na. Amen. Yeah. Munya ma just nyango po anko school. So ye difo a anka dia ba ye. Woni me obe preaching. Me koto ache Jeremiah 23 verse 21. Jeremiah chapter 23 21. verse 21. Tie Bible no. Mansuma Odiifo. Oso onsuma Odiifo ni. Na eso amutu mi. Na so bi gusu tu mi ka COVID-19 mu. On kasa ntie bi obi kasa COVID-19. Na eso amu shanko. Corona Odiifo ni bi kasa sesei. So jina mu. So yo Odiifo free nyame a. Jina mu. Wo free nyame pa. Wo jina mu. Na wo je nyame asem na akasa. Anka ma me ntie mi sa. Ka be ma nyame ma ate nyankopɔ dan asem. O mo safe ma kwa mo so atwom ho afudan bɔne ho. Eno mo ne ya bɔne ho. Atwom ho from ne ye bɔne wei eni ade nyankopɔ hwɛ free nkyɛn. Sɛ Ghana bɔne adɔso. Nkɔfo tete baby di nkwasi asem. Nkɔfo tete baby di mu asem. Ɛte sɛ yɛtimi bɔ mpaye. Na ko nyankopɔ gya di chaplain nyankopɔ ne to ɔde ahyɛ dem. The whole world obi ahyɛ dem o. Nyankopɔ si yɛnhyɛ lesson. No one kasa tam so a obi adwadwen sakra yɛ dɛ epia bɔntene. Hallelujah. Amen. Me ko commercial break aba. Ne fe maba be fa course. Oh yes. Akane no na enimu no. Na wa shishe do so. Ene die wa sisa na fadie. Abun sama shekotu. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, Tifan will be emphasis. And I know 9. I give you for now. Oh, no, when we win, Yamia Quenua. The woman. AGYEMANG
full be hot. A Korea chain, hallelujah, hallelujah. Yeah, nobody nasi. Only a sabri, Bufamenqua. We are not taking anybody at all. Message. Some now, and I may attack. Oh, yes. Now the Bible knows a disprove the abator. The purple. Unia Chimmy. Tiasemi Yankopoka. Tiasemi Yankopoka and Jeremiah. Chapter 23, verses number 33. Jeremiah 23. 39. Verse 33. 37. Yanko. What's an answer? Omeya no Odiifo. Say, so big person. No, poor sorry. No, she had no business. And then Yamia said, men of Okaya. Or so, Mamma Gallo. Gallo. Yeah, Quanjere. Yamia Sam. Let me check them out. So, for one quotation. Upon preaching 5 minutes. No, kita 3 hours. For the quality money. Yes. And no crump behind the scene. Onya, say Batacaria doso, et your papa. Oh, Pama Soria, Nansamano, Onyagopodia Gumiam, Bibiara Opebiara, or Badi Yapon, Makofa be free Israel, and Amadiaba, Bomodiana Bra, Nabasha said Yakopo, and Yamaka said on Yakopo Timio, Odukan Massacra, Sondoria Sonari, Odukan Massacra, Odacaso Bablo Sosoma, Obama and China, Onya, how be a Dausubia, so Tiati Crababet was Colonna Habano, Monco, 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 yes. Baby, I couldn't thank for Monco all night. Yes. Hold your president carry. Baby, what's it? A bit more than one Yanko. A bit more than one Yanko Pama, sorry. Yanko Pong Flower, be some name Yanko Pass, why he say, Yami say, hey, Yanko Pona Mudia to Chanasano. Yanko Pong can determine chapter 32 verses number 6. The 20 of the Ajawago, what's the Casay? What's in Yanko Pona Mutia Casay? A man pass, I don't want your voix. Munitre, and Waja. I know your war. No boy, I don't know Tim Hall. The fake your frozen ass of one. The million, me no trouble. Me a pretty press. Reach me to the young cross. And I've been one than me as a Funyanko Ponsa when you be one than as a Funyanko Ponsa day. And somebody, I saw for the be a danny. Casamco was not saying a catcher different. Never possess Mammy Canchamunia. At dinner, I didn't be a war. Never possess some of catchers at dinner, Radiaca. Odiifo de Yanko Nasamukase. Nazoni Makase. I read them with 70. They be about myself right now. Send a radici. Yes, you put contact anything any night. None is what we do. Yes, I can't say me. And I'm some cancer. A radiatum. What can you send Yanko Ponti? Namin Sumamo. Never post one Sumamo. Monchan Kamasa. Monchan Kanasamium. To go out, man wonder that. Oh, yes. To know as funny as I can't get one say, Babu no crying, Papa, yet you. Munya somebody, Yatiano. Yati. Oba dia man tiase amna omba ngusame guso om woni so ntew yesu my one want yesu my warning odi ma yeri Matthew 24 verses number 23 warning from yesu na zeni mizi anchan Matthew 24 was me nkasan verse 23 ase den anything ni so obi be kasa was it so bra sister wutia mi obi catch you so obi apie wo ha hwe Kristo no ha ben tata hwe o ha obi apie wo ha munjidi mamunyi yo na Kristo atrofo ene edifo atrofo o me sorry Sanctuary, and young one, dear, they bet to me. The fellow say, you go a default to phone by young Sanctuary day. No, but no, my dear, Debbie. Oh, but no, young Sanctuary, Debbie. The fellow say, I'll tell you away to me, chow. Wait to me, chow. Mount Tamu Brasso, Mount Coby a cow. Kababunum, not a bit to me, not a bit to me, or better, I wonder why you want to pow. Madam Troyer, Debbie, I mean, many so to come and never be a minimum. Yes. What is your friend? What is Uncle Village? I'm also starting answer. About the number, was it like my catch him that I never young point the by years to Nazim is also a custom yet. It was catch him so I was what this after the death of Christ or be a pure so Monka or be a pure harmonia day, Monka and the kind of was your bed, Yabako. What catch one pure harmonia? Yes, you will be shy, consulting with Mancoa or Simeko. Moko back to the mobile. Oh, what have you? Matthew 7:15. Matthew 7:15. With the Mushamu, a different don't want I come for. Omenam and the Babun chain. Then so, Mudia, for the Pataku, and Kawasa, Miss Kamasa, I did not over me. I did not make my back, and I would be hallelujah. 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 About your police account. I'm going to tell you, Komfo, Komfo,
ti many pedi 16 acts. Acts chapter 16. Who di ye wo mu anyame. Verse 16 no. Nyame. Kan nyame ko. Say ba say ye kwa sori no. Po say ba so mu kwa sori no. Aba wa bi e ho akom honhom. Aba wa bi ho dan. Akom honhom. Obeshia yen. Obeshia po mo. It's not the income share. No de dan. Enkom share. Enkom share. Emma ni wura no mu nya de bebre. Hallelujah. Amen. Okitade be honhom. Akom honhom na sa de hye nkom. Yes. Tobi okita akom honhom. Obetimi de ahye nkom. Read the Bible for me. What's the man nya ho bebre? Be mo ayre. Ono deep all ni e tiem. Amen. Ebetimi mo waye den. Wanya ho bebre. Okay, Acts chapter 8. Acts chapter 8 verse 9. Verse number 9. Bible na me. Odusuni Simon. What's what Dinsini Simon? No, but bia. Odi Simon. Your friend Simon. No kronum. Akane no. Odi asuma sam. No odi asuma sam. Why you hold the package? Why you so ni? Sana mo life yo. No why you mo some big. Ama Samaria my ho jiro. Ama the whole Samaria Israel Samaria obi nyiro obi ani genu obi di na chi. Ona wo mu nyina. Afrika to aso. Efin kwala so. Ekosi akese. Omo tie no. No mo kansa. Omo kan say. Oyi no nyankopon ko ni kase. Enso no ankasa mu no. Hallelujah. Odi so nyame ni ba de read the Bible. Verse number 11 no. Kwaso ai. No tie no. Kwaso. Efisa. No dia confessam no. Amom ho jiro. What did I? Akonfessam. What did I? Akonfessam. Amadan. Amom ho jiro. Amakofo ho jiro wa dan. My brother akonfessam kwaso. Yes. Akonfessam kwaso. Yes. Akonfessam kwaso asori dam. Yes. Be careful. Yes. Also from so ye din for and also ye Komfo and also for. Ni nyina kita dan for. Emu dia na ya. Na me nkofo course. Yes. Ene. Hallelujah. Amen. Me nya betwa. Hey. Me dieu. Yes. Musu panisa. Ye be frɛ mai bi be frɛ ene wata ene ya chami ene wata ye chami ya chami. Ni am go so sakrawa dwe no twon free bone no. Who see mini powers. Two probably happen. I know what that. Jeremiah chapter 5 verse 31. Jeremiah 5:31. What's been saying? A different control. When I'm a different control. Oh, so a suffer and I'm kuku so ya dan. E di kuku so asem. I'm kuku so di am kuku so asem no mu di tia. Me so penisa. Members am chemi mu am hwemi. Mo penisa. Na so wiye no. Mo be ni den. Wo di wawu atwaw. Awie. If na about. Where then? Come on to. Now pep you such a chi obi antwetwe ansi so obade amfa ngo sram no no mo ni so ntew sabe bet me afre me Yes. 055 955 2686 mo fa na man ntu dwa 055 955 2686 05076 90000 sabre hello mi tie odi ba bia kasa free. Hello. Pacho odi ni ba bia kasa free. Wala ni munya wadaruma. Hello. Yes sir. Hello. Good evening. Yeah, good evening. Ata we friend me kasa tasana president po. Meet you. Na nyami convention. Oh, kose. Yeah, utimi wram say dia. Na jiw nsam dia. Hey. Na so Odiifo ahye nkomtro no. Jiw nsam a. Na opani me be yi wa no. Hello. Yeah, mami meet you. Bacho good evening. Yeah, odi ni ba bia kasa free. Bacho friend me Linda me Katafrika so. Me bacho ta akwana wasi ono oma president command se woni we no. Onu kroya na ye ni e wo lockdown ni no. Obetina ni TV phone so say ai nyankopon ya kire ni say anote kokko pressure se ba ko. Na beto ne oil phone ni bi na fa ejale. Amfa ma no. Odi gari 3 days a. Eyi yale ne bi nso. Ife ba say. Enti nyami wa nya nche wo say yale se ba. Ana say ade e beye ama solution e be ba ma yare na akonemu se wo be protection. Ena mi bufu ye enti enya nwanwa se oba be gyina ho akasa asem no. Enya nwanwa kra, tete nsam fun kwa no mu di nsam fun.
Omenyom hu no mu di nsɛmfo. Na yɛ Ghana fo na nkasa ni. Mo pere sa. Nsie nyame asɛm no. Mo pere sa. Asɛm na ntie. Suma wie ye no. Ntinama omunya omu easy. Se nyame asɛm nti mu a da. Utie sankofo wi aba o me sɛm be convince you. But asɛm ni ti mu a. Utie o ma wo befu. O kra wo fa utie nso o mu station. Because asɛm no ebe pushi no asɛm na e ba na out through mu. But asɛm ni mu pe be run na dem. O ma no de se bro nyankwan. Omuni ese nyame asɛm no na asɛm na ntina yi when they because nyame asɛm na your principles do this I will do you this wa anya wo nya we ento omuni nsi asɛm no na asɛm na nkasa ebe kyerɛ kwan ba ye kanea di ye nam o asɛm na ye kanea no so ne ye nam enti se sia ye ni asɛm na se nam so mu amen oba de nchira na onye wakoma so ade ma hello mami mitio hello udini ba bia kasa free me dey just me ka se ka to a mitio wadaruma apostle nyame nchira wai amen lockdown ye ba mama hu asofu se asofu papa ogana mpa asofu rudo na dada ya che nyame nchira wa ma nkwa tinti na de bia fa nyame assemble na me sire so wa fa ni bi o kan so nka se bi wen ai bi o ka so awrade aduma na de asinse ekomu no edubra asese ye nyina yehia ye the branches ne betutu ye the baby o mhia ne betutu okay I see we upesa ya membership no me de betu ya no na ya WhatsApp o me de betu ni WhatsApp ntimpa so ye ne den awrade adu mo prepare oba de aduma bia ya wada na Saturday be be program o me de mo so na mo we betu dwawai na kwa me fa so amuso menya kwan aba we ni so ai oba de nshira mo hello good evening sir aja yami aso yenka enka oh ya de radio aso because in sama o kana yan sama e koso organa opa afan say aso from o kana kwa no mo mu inside ye hu o mu ye but in that for ne de ne o mu ye adwuma nkata me am no ka say me the Reverend Francis Eja Tadam na before members aban over kind of class match on papa Eja ye but omu konda da for what dada omu wia ansa omu san so aba one mama sometimes go asola e kan kwa no domo plan ko asola ye kan kwa jin watam domo nkwa asole no eno podi eno ensese ma ne ha yen sentinane also per quality enye quantity ani dia intenu de ensese mo wo yesofo a na wo nche krada e ma ne hawo na nya ne Yesu nkasa 72 no be fa yo ewi echi na aka 12 na ba akokra nye na 11 etu de crowd ne kwan ono otwe akra ma no hu okay aja maka ne na no mi YouTube pa na ade ba kwa osanke yam a Christopher ya fa Yesu no ana members o ya hwe Yesu Bible akete awie yi me di patrofo baba but womo nyoma na bo hu se womo ya atrofo but also still na ye womo sa di womo aji na bia no ne beba nyankopani ni monyama da adiem ye hunu se wie ebrem ne aduro so omo ankom ye ntwa omo ankom meka de ekoso ho nkyere and me da as pa me ta show ba in the present na je to my account about the show mi share bi fi won chen amen amen yeah amen about the show hello mami pa chodi ni bia kasa free papa me kasa si asama miti wadaruma apostle mami no kesi oyo ki adumu me ba ama wono 6 months me ta de tuwa o tu me show ta uyi ti wono we ni nani pa chop your phrase is here no catch the phone why hello bacho mami kasa o tu me show ta ti me baba pa so restaurant na wa so mate akola mi ti me show ta amen amen ami show oba de Yesu nshira akola no mami amen amen hello hello good evening
Panyamia Sunday and council. I mean, no, pa, no, to my power away. A friend in my sea, I'm so free car, so that day. There be a Yaman come when I'm my church, and I saw one the more Chayacha, Cassa. Or what be your comb? A beggar can one my church in a day. There's a mukuni in a free as a young chimmer by the end in a baila. Then you know, you better Yamiasam. Shall come before I quote you so. I did hear my men and women in Athens. When we see a fair one so for yes, for my so for. Yaman come when I'm doing a far more yet. Amen. Amen. Which sounds on your Masadiama. Hello. Bachodi, maybe I got free. Hello. 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 Medindi NS Mekasesi. Meet you. So Funyami Eshrao. Amen. Funyami Enyo Kasia. Amen. Funyami Onto Kwanimu. Amen. I did your dear doom be on Fonko area Pemu. Amen. Every Yemlin was soon back Kutena and Kagana Homena Ahoto. The year our family, you Panami, Aqualania Menso, Nami Zion, Pilan so. Now we say, I saw Papa or Ghana ha. Now they make me a catcher and it and here you be a becker. So we saw the cool grandpa Jesus Christ at the age of 33. So I say it is finished. And there we from the pirate or body away. Oh, young Poma Quay never moved. Yeah, bumpires or body, yeah, do me prepare. Nebrebes, why? Ibia one embre. Ibia one embre. Bia one embre. Obadi Shrine and Anonia Kumaswadi, my. Hello? Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. What's your particular Abdulma? Me still preaching the farm of water. What's wrong, sir? Then Chapa, was church. Amen. And then Pija unquote. Just up and then, Amen. And me sure, Amen. That's bye. Hello? Hello? Hello, Apostle. Yes, sir. Hello. Pacho dini baby akasa free. Pacho makasa free. Pacho makasa free barrier. Meet you. Apostle na mi unchira. Amen. No nyo kese. Amen. Na we someone de bre no anu ose. Me thank you pa. Ise me ko eduma na me pedam. Wa be tiu. This and say someone de ba. Amen. Na atrofo Odiifo de. Nyawe be ko so ayo moto. Na so ayekese. Amen. Wanya mi shira. Unchira so. No man wi enche. Amen. Na fashion no so bre. Amen. 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 Obadi so unchira onye wakumaswadi ma. Hello? Hello. Yes, sir. Apostle Nyamitrao. Pacho dini baby akasa free. I'm the Mr. Santa Maria. Meet you. I had that fine some other brain. Amen. And you made me wife from that show. Now, they have some more parts on the station about someone. I could have boy a by name of so bad would be in. Amen. You see, you need the hope. Amen. You need the hope, that's it. And then some other brain. Now, station is no one, actually, never wife did the Amen. Amen. And no one, actually, that's in Yamitrao. About insurance. I've been up bringing I want some part of the that's far. Amen. Amen. On council. Hello? Hello. Yes, sir. Pacho dini baby akasa free. Hello. Yes, sir. I got my friend free for you. Iti wadaruma. Pacho low TV set ne kakra why? Yo, Pacho. Baby am won call good demo ontra. Okay. Pacho, ya me tie wa sem no a. Ya na me me pa. Amen. Etan say the assembly city no, e mu obi pa. Amen. Meti pe na me keze I said ye mi su na ne me kra eje. Etan say asem na wo kana ye no kode trudo. Iti me de ma se ma me kana say
Nyamensa was super because as someone you be an economy. What you will be boys to cry now? So for you are two more boys, brother. What you say we were extremely and as a primary because you want Mother, you want me to do tears of Ubino Casa and a more fupan or the num. He said, you walk and you cray and so walk. A young mention was it. Which also, my they be a metia solid Hana. Me two are solid penem, men quite solid, and I'm here or giving so. Amen. King a mention out. Which also, when you are my wife. Hello? Hello. Yes, sir. But you didn't be a free. From Cobra Mita Mukazia. Meet you, whatever. So for your mission of Amen. Lockdown by Abama. What you are locked down by a mission. I mean, you win some now with the mind. The being young as I'm no class on it. Now, so I'm content to do that. You say, now I am. A Bura against the the Michelle. The Michelle that in your bed against a good to imagine or so sorry, I'm coupon Chanaka. Chanaka, because as of one of your war, Ghana half of a moment near the attic. Then in Sana Mizea, you are my enemy. Big way the bomb pass a belly to buy and only Ayapa. What's on Washama Gini? The G is a Yamia, you know about, but Yamisha Panonka. Wapa mpona umuka wonso mo ya de pa ya misha umuya but in Shabby did you also open your kumi angrofo be catch and the American and to be kwena e bi sa wo baby ya dos papa me training grofo and mu oni peku papa munyai hello but you didn't have your cafe. Hello. But from Julius, my friend in Russia. Amen. Also for your mission of insurance, mammy. But means say like as soon as I'm going to come back and beg you about may you do my Saturdays into the man is and Martin Bahu so Ubo quotation do Ozia said and man quotation. Me go to Ozia chapter 10 verse 1. Ozia chapter 10 verse 1. No, okay. Let me shop. Okay, on shall on your master. I'll actually be patch your body in Sharadi Aduma. You are Peja Nensa. Obiabu was Peja Nensa. Obiabu. The other say way. The ever count, cry a young with the ever count. What? Yenya cry. As of 40 minutes, one cassa we one cassa when Muntas you. Corona no bit me sorry, and one thing why I would in your mamma Yanama saw the Yam West and Yama when we are some family if you magic and Crawford. Hello, Pacho, who did be a cassa free? Pacho, friend Andrews, make a selfie domain. A young Amisha of I know some bar, welcome. Let me see about I'm big garden to see and I'm a Chinese. Now, there must say, I have not quotation, Mama, mobile topic in me, now, my bonnet in Kakana, so, or my Timia Kama, and so, Timia Chobi, Nation. Yeah, the brewty as a monsoya son, near baby, Canyon to Yabonian pep brew, if you are time, when she could because maybe about programming for quotations name my MCR. Maybe my quotation will be trim. It is a come make to go to a and come up upon my brato, near quotation in my MCR for no so dear goose. I have bread into a moso ye moi. One box na me bois. And I can show the matchy. Amen. Someone sponsor me. Me what blue be. Amen. Oba de nchira bebre, o nchira wadwempa. O nchira wadwempa. Ye be ni nyina. Ye gusu ye bon prince a ye be faso ebetimi ahihya. Uzo so for be preach o kote wa church nti obetimi di akoma mo no mo de gusu. Ba me ba me start topic na ba ati. Me pese me wi answer. Me wi a esa ka me nya bre. Me wi a na o mo de gusu. Ene so be ka ye bre no hu bi. Na ya mo ma hihye di aman. E ye bre. Ti me sema down ma. Bre pem no. Ye betu dwa na akoye to dey anu atobo o corners we nya me wi a o ko YouTuber
unsa be come back and o ubie wa dia obeto mo na wa to mo kakra with me atwe na wa kasa wa hwe dia be aba quotations oba de sha bebre hello mpacho di be bia kasa free hello daddy hello mami hello daddy mami mpacho mi tiawo mejusu o daddy mpacho ma so wa che me fra wa me sanka oh facha me amen ya do ba de na se daddy na me tiawo amen yankupo shao pa ma che wa che so mo fra wa na me sanka oh daddy mpacho no ana wo che fast say da wo be start ya say da wo be wo breaking start ro be do ya ma mpacho na wo che mu kakra yeah be po wan ma hwese bit match ma why enya se be yira ne topic no problem ye po am me na ma betu ya why okay oba de inshallah be you bye hello mpacho we did me be akasa free Pacho kasa free wadauma Pacho kasa free poko ase okay meet you Apostle Odiifo na NKWAGYESEM amen Sama wakana ya neno mama say Bible na ho kind of no bi na so so kind ya asem me sure the difference kakra because the ancestors be ya no mo kaya se intrata ne bi on ko kan ki ne kan so baby I can o man kan kire wunti yanko Isaiah chapter 43 yanko tina wunti da we say make so make say bia obi akwaso ko jo pepe ye make wunti yanko Isaiah 48 verse what ye no but Isaiah 48 says near kan no ti haye 48 says Isaiah 48 says also obi akwaso we wunti kwai one can chira yen kan chira no memo watensam fofo na mimi manate sansam no ta no fofo every say free sabre na wutie ye wakura wo hu ye wo so fo die si a wo hu afei na yabo mema wate na mema wate one tape da da ko so no one tape da wo hu ena mema wate Isaiah 40 verse 21. Isaiah 40:21. Entimuhuni. Wonte. Won free vitiase cancel. Entimuhuni did that yeti yenkotu bi nchira da. Amen. What is your quote and what kind of Cambium 48 verse number 6 no. What say? Hweye nyim nyina. Asamu America nyina. Yen kan kire. Yakwa wakwa sori yen kan. Memo atensam fofo. Ena memo atensam fofo free say. Ye wakura wo hu. Ye yakwa wa tete wonte ye. Afei na wabo. Afei ni abo se me kan kire wo. Ifri tete. Wonte da. Jinne. Asam nini. Ajinne. Wonti amache wo. Ajinne ti da be wasu last one if yanko for foreigner almost so ejina so den yeah for foreign okay for foreign preku for foreign Mr. Wa foreign for mo dey na that way na se mo so mo dey na that way good evening so defeat the room okay amen Mendawasi pa and the best in the best hu Kuwait no kumisi wo ekro so no ye hu ye kata desert ne mu ne ya ma ewiem hina da ne ye hu dan bia ma anua nkwa na agyeman ne so nyina nti ye hu ye nti be se ye hu Ghana de Jesus we crap over. Never shall suffer. Oh, shall suffer. And the beer no be maybe argument the beer need max of Megas Africa. Amen. About the issue of every. You said the young winner, much time, Ghana for the young Sana Hompes of Bachelor. Hello, Director. Good evening. Good evening. But I can Kuwait. Meet you down. And this way, you know, when you find a Ghana for a man, for them, they actually see. I come up with my but the day I want to say, your love. And pro about your bre name repa. You are bre name repa. Hello, da. Hello. My patron, Uncle Palace, and council. And was off on get 20 now.
Nyankopɔn yɛ okɛse paa. Amen. Na wo so me hu nyema pii. Me ankasa me kasa je. We started show on internet about 3 years in. Amen. And nyema mafa free on there. Adoso paa. Amen. Adoso. Ye nyina yankasa ye to ne ye ho enkwanhyefo. Ade eme ne Nyankopɔn tam kwan wa ye bɔne. Obi a tene ho na wotena se konkron ho a bibia ne ho Nyankopɔn. Yo be ya chokwa sofo bi kura no kura Debbie. That's a pa. Amen. Madam, I am so bebree free so. Amen. Nyankopɔn afa so ma wagye me pa free nyama bebree. Amen. Amen. Nti me de da bia me hwa wa anti me te wa me ba no. O wa no abɛfrɛ me mama bɛhwɛ ba ko so de AGYEMANG. Nti o hu o se bɛhwɛ. Name na aba. Name. Oba de shira. Shira pa wanye okese. Na wele me pa chopa o. Me pese me bisa asan kakra bi. Se wo so da ya na se. Da ya nu mu no wo hu se ya le bia bɔ. Me pacho wadaruma AGYEMANG count. Ye pon ano ya le bia chewa. Okay. Ente se wo kogo hu sofo bi na wo yi kire na na. Da ye negative and positive. Nyankopɔn onti. Wo so da ye. Na da na waso no. Onti asia. Di kaye wo ho aduro. O first aid ni se. E wodi da ye amasui. Twedi ampo ye wa ho mmobo. Fa doba mezi aso. Say your hobby never me so a. Menti asie nti. Fa me phone so cha me. Na gi me free mu. Say ye nhyira nso na eba me so a. Na me phone so nti. E be free makwa mu a. Fa mpo ne cha me. E bi nhyira proma me. Upon negative and positive prayer. This is your first aid. Force of die be mu a. Empie ye fasting. Oji wo die dia. Who said you hu. Udidi agore be gyan wa. No start your home pie. Abo home pie. Sanso yi kira enye adwuma ye. Wama wakwanya odi be ye ho adwuma. Hello. Wo so akoma so fo aye den. Mo hwɛ mu ye o. Mo hwɛ mu ye. Ma ba ye dan ho preach a kira mo. Omo ade nkira. Hello. Hello. Yeah, hello. Yes, sir. Pacho Kasa. Okay. About the good evening. Yeah, good evening. We didn't maybe Akasafi. Me need Emmanuel Kasafi quit. Okay. Name and preaching our preaching. I'm a kai pastor be I'm call sorry. Now I'm a dream because after me who said yeah was for Ghana and I suffer through for foreign so more Ghana Misu ya Komfo na osofo na Odiifo. Ojina puppet no so now. What page na ni na o hwe so na na ni popo. Enti mi na mi bisa me hu se na sofo we den na o ye. Ojina ho a enne preaching ya ma me hu na ma papa. Mi sa say me ti o be say 3 months yi. Ama preaching na ma nyame bi am ye ma jai ni nyina because of preaching am me tie no. So be fresh of being kasa me nyama me jai da. Nya frɛ ya pɛ ase wo kotum na boa me. Oye na boa me. Apostle. Yes sir. Amen shraw. Nshira so mami. Ene wakenkanfo. Amen. Brother Isaac Donko, Germany. Okay. Kitchen flown. Yeah. Uguswa ubie ye ni. Enso ye guswa ye tie nsam no. Amen. We nsempa nka wie ye mbere. Nka ebeti afri Yankopɔn asomafo. Amen. Awurade se wo ma awurade afro no. Wo ma ka awurade asem. Na ene de anansesem ne concert nko a anansesem ende video bi a mehwe awerehosem sofo gina so dem ono aso ye sofo a o ka kire obema se bema me Yankopɔn se men kan kire se obi atambo oba bi atambo just say what hwe Europe ha wo hwe especially Germany ha wo hwe Germany ha na wo hwe individuals abrofo no wo ho keka ho ne even wo nyamesom na wo dey compare Africa especially Ghana ye concept pa Ghana so for ye concert ye ka comedians a ne ho wo madwuma abodama in Ghana as I Odiifo wo ye comedians Nigeria for so no ye mo kese ne de bia mo ye bi so na mo be de mo be church mi che obi bia ya tap on just like that. Okay. Tap on
Yeah, hello. Yeah. Hello, good evening. Yeah, good evening, Bajo Miti Wadaruma. Apostle, good evening. I'm here for. Make you so Wadaruma. Odin ma be free. Me Bajo Premier Usu because I free Kuwait. Okay. Bajo, where the one some of the me watch it. Na me say. Me do be na me say me Christo ni. Esa say the ekoso we are mu say ma Christo for no. Na nuguasie. Enye nuguasie. Da bi. So Wadaruma wo die o wie ni e woni ma bebre ho. Esa say ni ma bitimi koso. Me dwen ho na mentiasie. Esa say ye Christopher ye nhia de sa na meka no. Because tro da ho wo say nhia ehu de ekoso. Enso ye nhia. Asemu. De bia de ni to asofo no. Obi ano mo so mo fa sa kwanya no so ana o da ebu ye. Yesu ankasa obi wuma ano. Enti meda wase sa akwanya yi bibia obi kan na se Obadi nshabebre. Hello. Hello, Bacho Odin be akasa free. Yankopon shira papa. Nyame shira. Na edabode Yankopon se odo a abeche awiye brem. Ede ehu ase. Ehu Yankopon ase papa. Nyame so shira ene adwuma ifo nyina nyame shira obi bia. Bacho efemi Isaac. Because I feel Dubai. Okay. Papa, nyame akasa na do abeche yu. If you say me sha ase hwe wu nyina no. Ena wankasa o message na e ba na kasa. Obi are ready. Eso o hwe wurade no hu a ontimi ntwamu da. O ye wan boa. Ontimi ntwamu. It is true. Ontimi gutwamu kra na be utwamu a afiri wono no be san ko wachi. Akwa asa ko hwe ase mo no. Amen. Enye easy. Amen. Akra meka ne se ne na ebra bi nam. Na brano na also a sofo ende sani ehun so a sofo na ewuma na se me yare no me fi honom eko me maame honom ti me kom maame nchen no na ne ekọ mpaebo ewo baabi ti ko hia wuma bi na wuma no e Komfo wuma ne e Komfo wa sa kira afiri akomunum nti woman no hu me ni sister no asem be woman be kan say ka je sister ne say obla obo me ndim o se hwe tama me Komfo no o so we so for so anytime bia me hu ni bia no na emu atia edi na chi bibi obeye bia mu atia ne command no eso so no wo hwe ne ye ne asem na woman ne e kana difference bia ni na niema ese hu aso hu ye mobo because niema wa no makoye yam ne die odi Yakopon yemobo eni samampom ne nyema bi enye easy so for no more because samampom say enye easy badi hu yemobo papa he so for no more because samampom say ene ko so yi. Hello. Yeah, hello, Apostle. Yes, sir. Good evening, Uncle Benson. Kasei. Okay. Kasei free Germany, Düsseldorf. Okay. And then the Apostle, and the pan me who say, with the Bible, go papa. Na Yehoah enkoso ema wadwen ni nyansa de biarada obekoso de ensem atise abreye. Amen. Asofo no de yenia yeka ho. Yenia yechira kenkan. Yechira kenkan eninti obi danda ye kakra bia na yedi akire. Apostle Yehoah enkoso enye okese pa. Said the beya de bia odi ensem atise bebreye. Bye. Bye. Hello. Papa. And I somehow the ama in the mood to Nyami Shra. Mami. Nyami onko so anya wo kese. Amen. Onyami ontre wa ashim. Amen. Ene de
asɛm ne mu do papa Bible said lack of knowledge my people perish ene Christopher ayaba yempa di sunya yekwa asori kra yemfa Bible ne mpo ya twro ni abeka said the osofo ne kan ye na ye no kra na se enye no kre papa de omusua ye omode no eno no mo beka kire yen yenso a yen hwehwe mu ensua papa fe so nipa pensenkyerene ye pensenkyerene se obekọ na ye teaching ebi kra eba asori mpo ne ye say Bible studies papa ebi ma obetna ase if you say Bible studies emfa ne ho eso Bible ni mu na obesua na amu ehu niema enso omoma payeda wase se ne wu biebie yani ensenkyerene ne doso ensenkyerene ne edoso yewa kasa Israel Nyankopon kasa ma enye free Apostle Kasi asundwe nka no aboafo nyina Emi shirawo pa na wiye mre ye ya yesi ebefa quarantine no so de etie abrini na obeba bia nyame shirawo na asofo no wana kan ye e so mu hu se Nyankopon no ache ne crowd dada wo nyo na be che crowd na ma Nyankopon ache crowd ne dada na asofo Apostle o ya to omutu o because we say oil no spelling data can what to ombe wa me so ombe wa no de fofra tare ho ato ma jimi fo no a we ye mre mo nyo ma dwen se ombe saka o ma dwen abedi nyame achi no ombe to ama o mo pa na nyame hira o hira bebre na dan nyina ma nte wasama wano ne preaching kura na bibi ya ye me nyame hira wate e ya hye ni Manchester that's it amen stasha wa de hira bebre body hello but you didn't be akasa free Apostle yes sir nyame hira no sempa kana wie mre amen ye fresh ayinya ye gana fo yitimi bresa yibram so ana bua kwen kwa Tibet my voice me ni bia from mama sa amen Israel ma bunfu o dabi ne mum koso na ko wanim amen won sem na waka ne koso aka no bia ntimi nyo hwe amen obia ntimi nyo hwe amen won sem na ma yahu atradifo pai wo man mu yehu omoto se de bia aka so omoto atetena mpa omoto atete ampa atete hu omoto atete pa omadada nipa che omobu nipa che members omelusu de bebre enu nti omani abere no aboso mensuro omelusu members papa because akomfo niema nko no ko maso dem omoye no so fo timi gina so dem no bo freedom aboso mebuza wo sa de we ekosu eyade aye eyade onyame pe ana nyame achiwade nko na ye na so dem enne concert nko a ne yi wa so dem aboso ko edim amen oba de sha atuni de omoto na ti se ehu atise ehu corona pa a different true for now ntoma corona na pa covid-19 wa pe different for ntoma omoto ti se ehu hello Openi Okon Ajimai papa good evening Nana ma Paris France na nobody in Chile me ho ye na me nso onyankopon adawroma mo nso mo ho ye amen papa onyankopon o ma wonkwaten a ahoden wom amen o twedi ampo onyankopon o ma na ho bambo emra wo so amen o ma wo ho ban amen emayen amen onyankopon o nhyira wo amen o ma nkwaten amen me se ahoden ewom amen efiri se metie wo no papa mabrabo asesa amen na papa misra nkomo bi wo ho me pese me ni wutwitwe enti me pa wo chew ebreben na metime anyam
we dey aye me ankasa me nkomo bi me pon me na ma de beto dwa say you did no off like a crabby very good very good I will be afra o hwe na ni nkomo bi your secret is your power o konkon ni asafo Yehowa o twedi ampo nyankopon mesra o say bo oko agyeman ho ban amen ene na adusua ne ba brodusuafo amen wo tamfo bronsam bi obebo papa ihu ban ehu adwenbone no awurade mesra o say nipa kro ne konkomo so mo ne so amen ebre wei eye bra papa wo dom yen ama yenya onyankopon ensu komanom amen ama onyankopon mo aduane adi amen ensu koma de yen ache na ekom so de yen ache ebre we ye bre eti asem na ya men mi ti ametimi men bi wo kitchen aduane na mi jai misea mi jai na me ti asem no me ti ho sa na me tire me quotations na ma men amen asafu Yehowa o mo ho ban amen 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 onhyira won so mame na onye wakoma so ade ma wai ontimu gidi ase de wahwere wo ba ade nyankopon gi mu biara no onfa ne doba Nazareni no so ontwitwa nyi metiefo ni maboafo ni mahwefo nyina amen hello yes sir but your friend Ben me kasafi Dubai me nan say that me tie watch and then I say me tie na me saw TV and my say I will preach it na me then me so me kan say na me kan dey ask me divertic acrobat ma me kwan na me kan yale ya baye o say yale na baye hu ba na mpese me ka kire Ghana fon say mayen suro yale no so hu mayen fa ya adwin bebre nko say bia yale no because adin bia wo de wa adwin be koso no na chese wo de wa ohu nyina kwa akogina ho because they say no yale ni ntim krofo bebre abohu na so for the way a gidi wo resource no sanso na suro nso wo resource usuro bibia ade na betima de unya because usuro na oji bibi dia ade na betimi ayeyi ama because oji ade ani di nti yensusu yemfa ye ho ento yare no so ne suro no dem person me catch Ghana for ano no because the way agidi wo resource no sanso na suro wo resource because yan hwe ya ube tumi kura wu enso na yale na ma wo potem ana yale na bi ma ofie but because of hu ne nti wo nsi wo wu nti so for me chia watie fo nyina bye bye amen 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 ye ogidie eno so nkyese enkoso gidie ne hwe ye ogidie ti kwa bi obu awo ogidie di se jankopo ba ba rocks me kasa free bare amen aba mbasa mbisa atrofo Odiifo me se no omo wo he omo mpia bonten abula muso na mutu ye no ane nkuto ne adwongo no se samre ne se ehia omo se coronavirus ya do 5000 plus samre ne ehia omo mpia bonten na president AGYEMANG anya mremre manu warning on mezo ma president anya mremre manu warning ne mesa aka che ni am Ghana for ne se yesremo samre ye hu atrofo no ane ye hu apapafo no obu ho che say ya lebe ko fon e call for my president bia ya na masandru atrofo no ho bia so yesremo president here mo am pia abonten wo ka sampa na fa ye chensu wo ka sampa na ye chensu wo ka bone dia ye chensu papa kosoa na me shode kosoa na ka sampa na chire ye na ye be sa challenge ya sa chire wi e say ye hu papa no na ye hu abonefo papa nya me shira amen michi amen oba de shira bebre Yo, good evening, madam. If I should say, yeah, me also. I'm just Christo Adam. Hoye Christo Adam. Obasi si me so me hoye pa. Bakasa free Iraq. Da nyame shira pa ne de bia nyame asamo a odeba. Amen. Enye izo da. No kra samo na waka no. Se no nya bosu no bi mbubu. Nti wonya bosu no bibu no de akwahye ti se nanado an bia de Oni se fufuro krampo sabada emu obi asa ba ewi nipa krama nipa ewi nyago esi China ni America ni Iran ami was am one video wo ka wa no mu nipa ewu eno de omo njune ho se another one kolona nko we aba
Ojina wo se o musam bie. Obi a shedem 3 months o pie da. Kana body say dey timi kwa bonten. Ye dey ye fi lockdown mu dada. Church ni ye mi. On pie kwa bonten da. Oh, ena nyansi ye kwasem ye mompai wo fia na ye mompai wo de. Pie nkohwe awia da edem nko ano ne ne manyina mo hye. Ko se yare ne nti. Na wosumi ba ko mienu bi na o kamisa no. Be na do kran ka ji say afi we ko na wie ye. E ho ne ye be hwe mbosom no ma na o mo ye no. Mon kasem no ala. Na nya mi shira wate. O shira so mami no nya wakuma so ade mo mo bai. Hello. Ayasem. Hello, yam fa be mi ensabina. Hello. Good evening. Yeah, good evening. Me chia no wati aboafo ni nyina. Omajoso. Your friend me kwiatire wa me ka say free Germany this do. Me pa cho we na de me question bi na mpese me bisa o. Eya na asofo ni ekasa mo ka say me ko sunsun mu wi asimu no. Oh. Say ni na madwene ho a minnim say sunsun mu wi asimu krofoforo bi a ewo baabi a na ami yanko ma o question ba konso etoso mienu se we dem me pa cho one preach am fa won so we dem sro bo ami eya na me kro je ho akinye kakra ti se bia enam ensu mu nam ene enam ewo ewiase nyina no Yesu se wode ni moja na beti ho bibia ho ti mbese me busa o se wadum wo betimi a kire me enam a wo se ye dini die ye ndie medase ma bet waboafo nyina wo nchira nso bebre enam teaches ma beye ba de ade ba kwa mbese me kire wo se enye na mbia na yawie wo de se wo se me boa hunso obi wi wankasa hunso obi once na anyinya wanim hunso obi a che once na to me no wi outimi na yese nye tinye bibia ndi meba be teaches afa ho ba susu wi asasa so de no krene nyame anim susu wi asasa so osofo bie ni okọ baba o mani sino so mu no mo ko but obi a obekọ obi a omba no mpo mo ntra so mbekọ o mo no mo de o ma no tase yakọ na me nkotu Bible Job chapter 10 verse 21 verse 21 ansa na makodia wonsama makosum wo bekosum ni susum asase so esum ka bi hwe e wo de esum ka bi o de suotum susum ni sakasaka ya asase a de suo omo han ti so de suo mutum onipa nyedan enko ho nyedan emma mukopa de o Ghana ma chi awie hallelujah ho se won adwiri Sumi ba sima hembabu nyambabu ye obade manti asiamla ofani nsankan no mi adwiri nim hello pacho kasani yego my inshra pa na metia se my inshra da me inshra chese wasem ne wa ha na wa ha de na minim kra no ma me hu to the Bible calendar na minim se na me sum Roman Catholic 4 calendar ho apostle se na e bi mu bisa no Bible no oh a special Bible and I say you not the same Bible hey apostle they make kind of me apostle me kaya sorry bia na me kwansa na me e ma me free sa sorry ni ye the oil sra na ye no band ye reshe band mu ye reshe sticker mu o ye me o ye kwa na sticker band mu de atunsu no abom pai na wanom na odi dware hey apostle Eyasemo eyasem Debbie nipa bebre na agira enye bibia kwantina eradika say many are called but few are chosen many are called but few are chosen everybody ni made kwanti o cancer yay everybody be your mouth amen Romans chapter 16 verses number 18 Romans chapter 16 verse 18. Tuntu we nyina nye bibia o. Wana wate sa no. Omo mote sa no. Omo nsuma awrade Yesu Kristo. Na emu no. Omo suma ye fu. Omo ye stomach pastors. Omo de tachrama de. Adokodoko sa. Oni atofo. Oni asabre. Me nku amedi abai. Me oya amedi abai. Unya bia. Se you abra be tia. Be fo bosro. O ha bia daw so. Ebe free so. Me shaw nkam. Awo hi wagire mo. Ye Jesus Nazarene. Odi le botakese. Odi be si prayer camp. Gama wo boda. Technama de adokodoko sam ada wono bole ko da wona nim nyankopon adai hanya me mapa da nyame ma
Muslim panisa. Yes. You told me we are not the last time we answer. Hello. Good afternoon. Yeah, good afternoon. As a few US. I mean, so when you fear doom, doom. Amen. And that's why in sure. Amen. The nimpa, the shen and nimpempe. I can nimpempe. Very good. Because you two can na ye tro ye de queen any more brabum. And Bible none can any ye. How? Intino in the day I may the young pair Bible none can sin. The yabakwa son ye kete the sophocy Bible nessy sophocy Bible nessy. Yada was see we are briefly in Shana do my dad do me. Amen. 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 About Israel. My phone shop go. Ghana for be abeguso. What Hello, Apostle. Hello. Asumdue enkan. Amen. I made in the papa make us free Italy. Okay. Many more iPhone so egusua etio. Amen. Na me de matio ache enye ne kra almost be 20 years in mitio afri Macro Junction. Wow. Wow. And I say as atwa so etio. Wow. So. Yankopon sha na adwuma pa we. Amen. Na me minim di enti a obi sofo ana Odiifo be na agwese odi atro anase wo kan asem a enye no krade Nyankopon kan na waye saade ahye Nyankopon ni monyam ade o se Ghana fo na Kristofo nyina te ase ne se Nyankopon o na ni monyam dada Nyankopon wo ye kese dada se de na wo kan ade ba ko pe a ewo wiase a nipa ebetim de ahye Nyankopon ni monyam osutie se nipa ubeye osutie amanasa se wo yesutie na kyese wa hye Nyankopon ni monyam efise Nyankopon se menwi ade abetwa kra amobi efini bone ho enyese di Nyankopon se menko ene na se wa anya na kyese wa hye ni monyam ene di Nyankopon se kɔ na kɔye no nso wo ya na aye ni monyam hya ma Nyankopon na mum nyese di nyame nkan ya tro na se niema bi a hu hia ne ye be yese di hye Nyankopon ni monyam Nyankopon wo so dada Nyankopon hyira pa na eduma pa wo ye minim se asofo a omo nso omo ka no krese de won so wo ka no Nyankopon bobɔ mo ho ban amen ensuro de obi ka na ntie de obi ka Nyankopon na ofre wo no ono ankasa na bɛbɔ ho ban Nyankopon wo hyira nso mami so be ya pachi ahye nyame ni monyam da bi o blajai ma ona ne nsense na jade o kyerɛ wo beni o amamponsa Texas da me say sofu ipa seni o mesi ebu ya faso no wo hu papa me say sofu bi pa na me frɛ no me o frɛ na papa o se be ya akwankyere no otimi ni medi ano te se de meto na ade ewudwom no 50 million 20 million otimi ka say so one for 20 million na ama na se wo de sote $1 kra na ade na wo kwakoye no enye yi dada me sha na ni susu ana me ja na chiridie bi twa na asem so me delete block on number nyina free me phone so na dada ene de wo ma ye ni ada ho pa na sese no ye be tena wasem no ho ni asua nyame asem no ni de aye ye bibia ni abrabotene ni se de be ye Onyankopon na be biebie ni ma so akere ye hankasa nyame hira wo ni asofo na wo studio ho ni nyina ye da mase bebre bye last one why not we do the almost signal nyame onhira wo bebre apostle OKOH nyame onhira wo papa ye from Kwabena Diodu Mekasa Free Atlanta Georgia USA mitatie upa na sisi ya mitie program ina me home onomano and I decided to send message just to express my appreciation nyame nhira nyokese nyame enam also my message no papa I hope say yenuan mo Ghana no so because etie na omatimi atwe omo ho afri atro Odiifo as I metie u message our title say oye Odiifo ana oyo Komfo and themselves say oyo sofo ana oyo Komfo itie ni sese ya nyame nhira papa amen se awiye mremu Nyankopon enam wo so na odi na asem no
Ebre yenum bebre na yetie na asem no eye enhira emaye. Emi enhira papa. Amen. Onyo kesi. Amen. Ebre no aye. God bless you. God bless you too. Ebre na aye be. Ebre na aye be. Obo ade enhira metiefo na maboafo nyina. Mo meso masene ne ya wada. Intimi mra. Kitua bi ansa. Me na wani nie. Bibi kitua bi abetimi di ato so. Na metimi di aba program. Na wo so ate asem ne bi. Me de ya soma me. Wo so boa me. Na asem ne mra. Me nyina fa wo chefa. Ebo me chefam. Me nyina yentimi so obo ade nyankopɔ asem no. Na asem ne kɔ no. Yanka baabo. Ka kire bi abetimi di abo abi an. Fa beboa. Na senka no enkoso. Me so bebre. Kitua bi ansa me na mani 0242 and the good screen medina as na apostle OKOH edino asede ne go no 0242 32 71 72 0242 32 71 72 with me as a phrase 020 72 11 33 7 020 72 11 337 0242 32 7172 with me afre me na edwetwe nkomo kitua bi ensa de owo donsam e no de boa e na meka no box na me boa ka manye producer ko boa me akwa America se me go hwe di la ya na me papa na ni ase ko manage u din enyi ska ni emedi Ghana nyame ma na yira no nyame asam na na eto ape no asamo boa ni empeja boa ni empeja okay Romans 10:14 the Bible Romans chapter 10 verse 14 o say dan edifia sam no o say men ka say agenkwa ho asam ka afi ebeye den ena obefre do onyi ena obi a onyi ni watime be dia di na so ebeye den na be den ena obeje de onte ne ho asam ena obi a onti nyame asa obe da die die na so senkani ni ho na so senkani OKOH ho a ebeye den no beti ebe no mati asam no na se yansoma na se wo our US wo our London wo our events Germany wo our Ghana ha wo our Kumasi wo our Nkran wo our Kede wo our akwatia wo our Buadua wo our Sunyane wo our Kofodua wo our Takrade wo our hwemi wo ba bibia wo hwemi ye bi na ansoma na wo moa me ansoma me a ebeye den no be ka asam no ko ka asam no nipa yira yes boa nankan shankan se na mo so nipa mpempem as chom wo fi na wakatia ena nyankopɔ hwe wo hyira ye no ya so e de agyem kwa wo so awo adwadi tombi na pesa wo so de beso masere na ye advert ma wo so no wo so betimi aba company bia ya bia ponato insurance council wo company no sponsor NKWAGYESEM wow wo company sponsor NKWAGYESEM hey and the companies ni bi almost sponsor no ni dinyo debia ni dinyo na wo krapo bi ba office na wo kapo yan company ni sponsor NKWAGYESEM wow hey won fa utin kwasha be boni ho debia eti sore yes no ba de enso meso mu kitwa bi enso oba de enhira mo minim se moyo na mbekọ so ayo so ti na munsu nti ne esu eti bi ba na mintimi mubɔ maboafo odini da bi ɔno ɔbɔ ade nyankopɔn nanim de wayo to noa to ne bosu pangum so amen no ntew nani mam amen e bobɔ mpanyimfo a ɛbɛgye wo nsam e bobɔ mpanyimfo ɛbɛgye wo nsam ye nyama ma no ne fo ntigyae sɛ guade nyankopɔn yawe ohumɔbɔ amen doba na zeni mizia ni nwosra ni wusori ni mantampe no on fan hwem no on fan dimuam on fan ya bambo on fan mo breakthrough on mo favor sansa mo dwene ne ho once I dwene ne ho nti mayiwa mo nsada bibia do sabe wura boto bia favor mra amen na fa solve problem ya wo face in the name of almighty living Yahweh na nwosra mra so pastor mensa kasanyempo amen apostle ya se bebre da wose wonen sempa no so we bie amansani odofo rade nhyira so wonya daje etie nsempa no abepim sabre se asempa no aka wakoma na opese wo de ho ebo eye living Yahweh 7 day Sabbath assemblies ebusia fa number we na fa udin ni bebe awo fa WhatsApp number we 0244 183399 0244 183399 eye WhatsApp
wodin ni baabi a wo ne mfa wo enka membership group no eho emse membership group no ya restricted groups no kakra bi esanse na messages no too much ya restrict mu ho me kakra emaye yebesan abi be rade adomo a ye informations chekere ebe faso amamo oboade enhira mo na me sa eka se de na apostle eka no wo pese e bo adwuma ho dawuro a ewo program iso a bomodin a na frɛ fa numbers na frɛ adwuma bi wo pese bo ho dawuro a se wo pese bi a ye adwuma no bi a twa advert kra ema wa frɛ na fa ho agim oboade nyankopɔn o nhira mo bebre. Amen. Pastor Che Bompire my near for the empom. Nyankopɔn ya banka se agya wotumi botumi nyina so Israel nyankopɔn asadanka wodi ana ona motumi so am ye de wonsɛmpa abɛye wasɛm aba ye sra ho yɛmɔbɔ ɔkra bi wotie wonsɛmpa no man ntiase sɛ wonte asɛmpo adaye papa kyerɛkyerɛ no wakoa so ɔde nsɛmpa no ban ne hyɛ wawrade nsa de ɔde man no de abɛda wo ma ahoɔde wa hwiri nyina wodim hyɛ no ma boana ka no ho na papa sɛ yɛ wadaye bepia no wasa man foforo a ɛboro so no wasa de abɛda wo ma bedie ne mu kan ensem papa wako ade baaye tumi bi ebesurete wako a ewo dayem tumi bi ebesurete wako a wani kem ojanhye sa tumi no fa wosra tumi na twitwaje no na wa nyankopfa tumi no wosra so bo na busua nyina ho ban TV station ye kan sempa mu so hwe wurade nsa ba wugya tumi no wosra papa ye bambo ema TV station no ba TV station papa ema krabehwe e o man ganam yada was Israel tumfo yada was ejabatampa yada was inipa yofo so wati empire utumi ebutumi nyina so nti agire fo nyanka se amen amen obade nyankopon ne wontra onhwe oso wadi frem onayem osoriem wadi fre wadwuma kom no fide onaye no osoriem obade nka ho asam ne wontra enhwe oso ene ne dane da adumlinti amen erodi ma favor bye bye 7DSGH TV for God Yahweh and you ebusiafo ide radio asumdwe eche obi biara esama obi biara akwaba ediba enkwagisem dwumedie abribia apostle OKOH AGYEMANG odi bre yen ewo 7